Pogledajte samo kao primjer, najnoviji, jedan od najnovijih izvješća, što je Brodarski institut. Dakle, mi smo Brodarski institut zatvorili, prodat ćemo ga i tu će vjerojatno neki nebodar, stambeno-poslovni objekt, katastrofa. Ali zašto je to posebno velika katastrofa? Zato što ste vi uništili, zatrli znanje. Dobro večer, poštovani gledatelji. Svijet se mijenja brže nego ikad. Novac postaje digitalan, umjetna inteligencija preuzima poslove, cijene života rastu, a globalna ekonomija se lomi kroz ratove, trgovinske blokove i klimatske krize. Ako se pitate hoće li vaš novac, posao, vaš život biti drugačiji već sutra, na dobrom ste putu traženja odgovora. Kako globalne promjene stvarno utječu na naše živote, večeras razgovaramo s politekonomistom i profesorom znanosti gospodinom Lukom Brkićem. Dobro večer, gospodine Brkić, i dobro nam došli. Dobro večer. Kako ste? Hvala na pitanju. Dobro. Solidno, recimo. Solidno, to je dobra ocjena. Evo, profesore, započet ćemo sa uvođenjem digitalnog eura. Još uvijek nema zapravo jasnoća, kad nema jasnoća onda se javljaju određene sumnje, nelagode kod ljudi, pa da malo to raščistimo koliko naravno i vi imate uvida. Za početak, ako je već godinama digitalni novac prisutan kroz bezgotovinska plaćanja i digitalnu umreženost, čemu tada onda taj dodatni digitalni novac? Pa on ima nekoliko, po mom barem sudu, nekoliko dimenzija. Jedna dimenzija je, ako hoćete, čisto praktično, pragmatična, odnosno, da kažem, tehnička. A to je, dakle, u nizu tih oblika bezgotovinskog plaćanja i digitalizacije svega i svačega, dakle, na nekakav način je za očekivati da dolazi i na red da to onda imamo i digitalni novac, odnosno u ovom slučaju digitalni euro. Međutim, mi već do sada imamo niz oblika plaćanja, koje, dakle, nisu gotovinsko plaćanje. Da li su to kartice, recimo, da li su to preko pametnih telefona i već ne znam što sad sve ne satova isto ovih digitalnih i tako dalje. Prema tome, u tom smislu ovo je samo još jedan od oblika, dakle formata, ako hoćete da tako kažem, digitalnog novca, dakle koji se neće po tome bitno ništa razlikovati od ovoga, s tim da on ima i ovu jednu drugu, ako se može čak reći geopolitičku ili geoekonomsku dimenziju, a to je, dakle, morate znati da Visa i Mastercard, recimo, dominiraju cijelim svijetom, pa prema tome i Evropa. Evropa nema svoju platformu za taj način trgovanja, odnosno na taj način plaćanja, i ona naprosto mora odgovoriti. Krajnje je vrijeme da odgovori na tu više nego dominantnu poziciju Sjedinjenih Američkih Država, odnosno dolara. Osim toga, Sjedinjene Američke Države su izdale, dakle, svoj digitalni dolar, koji je ta valuta, kriptovaluta, je vezana doduše za dolar. Prema tome, ona nije kao klasična kriptovaluta, Bitcoin, recimo, pa koji onda skače gore, pada dolje, dakle, to je naprosto čista špekulacija, ili spekulativni način ponašanja, trgovanja, izdavanja, odnosno kreiranja toga novca, nego je ovo, u tom smislu, dakle, on je pod utjecajem središnje banke, dakle, njega kreira država. Država ima monopol kreiranja novca, iako ona to delegira na svoju središnju banku, u demokratskim sustavima tržišnog gospodarstva i liberalne ekonomije, dakle, to se tako radi. Ali u suštini to državni monopol i to je tako zvani senioraž. Dakle, onda država na tome i zarađuje, puni se proračun na taj način, iako se kod nas, obzirom na nova pravila igre, dakle, najveći dio senioraža je otišao van. Ali o tome možemo nešto kasnije. Prema tome, dakle, ima tu i onda je to, znači, on ima pokriće u nekoj konkretnoj imovini, u ovom slučaju dolaru. Znači, ovaj bi imao u euru. I sad onda imate, dakle, vašu gotovinu, dakle, da tako kažem, gotovinski euro se pretvara u digitalni euro i ide u digitalni novčanik. Vi s njim možete raspolagati, on ima s tehničke strane gledano, puno je, dakle, brži, efikasniji, jeftiniji oblik plaćanja nego što je, recimo, izbjegava banke, dakle, i tako dalje, i tako dalje. Znači, on puno ima tih tehničko-tehnoloških prednosti, ako da kažem,
u jednom digitalnom dobu u kojem se nalazimo, što god o njemu mislili, kakvi su nam god afiniteti prema nekom obliku digitalizacije koji zahvaća i naš život. Tako da, oko toga ne bi trebali imati nikakvih velikih dvojbi, nikakvog velikoga straha u smislu, dakle, sad je to još pitanje privacije, mogućnosti da banke, odnosno da država, da središnja banka, dakle, nešto blokira, i tako dalje, i tako dalje. To naprosto nije točno. Znate, navodi se često primjer kamiondžija u Kanadi, gdje je središnja banka, dakle, blokirala, pa kaže blokirali digitalni novac. To opet faktografski ne stoji, činjenično ne stoji, jer to nije točno. Tamo je došlo do blokade tekućih računa, s obzirom da zakonodavni okvir Kanade dozvoljava da u iznimno teškim, kompliciranim situacijama, stresnim, kriznim itd., država može, dakle, napraviti i taj, odnosno Ministarstvo financija može napraviti i taj iskorak, može napraviti tu vrstu zabrane, ali, dakle, tekućeg računa, a ne nikakvog digitalnog novca. Tako da, Evropa se na to priprema već određeni broj godina. Po nekim projekcijama on bi mogao ići u eksperimentalnu upotrebu praktično negdje u 2027. a u nekom punom svom formatu vjerovatno 2029. godine. I naprosto Evropa to mora napraviti s obzirom na sve ono što se događa danas u svijetu, potpuno novi sustav odnosa, institucionalni aranžmani će biti drugačiji, dakle, geopolitika se ponovno pojavljuje na dnevnom redu, da jučer smo vjerovali da je ta zloguka znanost prestala postojati, prestala biti aktualna. Premda, po mom sudu, danas imate geoekonomiju koja dominira čak i nad geopolitikom i to je primjer, više nego očiti primjer, dakle, vanjske trgovinske politike administracije Donalda Trumpa. Dobro, znači zapravo nekakvo misao o dugoročnom nestanku gotovine, ne. Ne, apsolutno ne. Kontroli potrošnje. Ne, jer pa se mislim, mi već sad imamo, meni je pomalo to, ja nisam sad, možda se izgleda da sam ja neki veliki zagovornik toga, ne, pokušavam krajnje neutralno u tome, dakle, stručno vidjeti koliko ja mogu, naravno, to vidjeti. I onda se postavlja se pitanje, dakle, mislim, mi plaćamo online, naručujemo online, imamo GPS-ove u mobitelima, u satovima, u automobilima i tako dalje. Znači, mi taj takozvani digitalni otisak ostavljamo dnevno. Ne znam na koliko mjesta. I o tome ne razmišljamo, to nas ne uznemirava. Sad nas odjedanput uznemirava, ili eventualno jedan dio javnosti, uznemirava, dakle, uvođenje digitalnog eura i postajanje gotovine. To može se dogoditi nekakva situacija zamrzavanja sredstava, ne znam, politička neka odluka, financijska neka kriza. Postoje li takve neke mogućnosti? Da, ali vidite što je kod digitalnog eura. Digitalni euro je samo, dakle, drugi format gotovine. Prema tome, vi na jedan digitalni euro imate 1 euro gotovine, dakle kovanicu, odnosno novčanicu. Ta priča kako u posebno kriznim situacijama gotovina može biti, dakle, da se sad sve blokira, pa mislim, pa dođe do energetskog šoka, pa ovo, pa iako se tu trguje i plaća i offline i online, usput budi rečeno, ali ok, upravo zbog takvih izuzetno složenih, da tako kažem, situacija se može dogoditi neki problemi, neki zastoji, neki šumovi u tom komunikacijskom, odnosno kanalu plaćanja, ali zbog toga gotovina i dalje ostaje. Dakle, gotovina se ne ukida, gotovina ne nestaje, gotovi novac i novčanice i kovanice i čak što više Evropska unija, odnosno Evropska središnja banka, ili kao glavni depozitar toga, govori da će gotovina i gotovinski način plaćanja još dodatno, dakle, zaštititi. Ali, ponavljam, dakle, mi danas već rijetko koristimo gotovinu. Nije možda zgodno da čovjek govori o svom vlastitom primjeru. Znate, ja nosim gotovinu u novčaniku tek toliko da imam, da mislim da platim kavu ili nekog slučajno pozovem na kavu pa da ispadne da nemam ovaj novac. Plaćam apsolutno sve karticama. Dobro. Meni je to praktičnije, ne zbog nekih posebnih drugih razloga. Evo, poživjeti pa ćemo vidjeti kako će se odvijati. Može tako. Recite mi, molim vas, ako pogledamo širu sliku, skriva li se možda iza, još ćemo se to pitanje osvrnuti na digitalni novac, skriva li se iza digitalnog novca i zapravo sve povezanje globalnog tržišta, neka prijetnja daljem slabljenju nacionalnih država i zapravo da li može dugoročno tržište funkcionirati bez državne regulative?
A to je jedno vrlo složeno pitanje, znate, i teoretski vrlo složeno pitanje, dakle, odnos države i tržišta. Vi imate, neovisno o tome da li govorimo o digitalnom novcu ili govorimo samo o klasičnom, dakle, novcu, odnosno gotovini, kešu, što bi se reklo, ili, dakle, ovako lokalno, patriotski. Prema tome, znači, to je jedno fundamentalno pitanje, što sa tržištem, što sa državom. Dakle, da li su ta dva entiteta suprotstavljena, dakle, u nekoj konfliktnoj poziciji, ili su oni pa onda i konkurentskoj, ili su u nekoj suradničkoj, kompatibilnoj poziciji. Ako gledate početke ekonomske znanosti, ja se neću puno ulaziti u teoriju, naravno, to nemajte straha toga, iako bi to vrlo rado činio, ali svjestan sam ali svjestan sam, dakle, da je neka druga publika, dakle, nisu studenti na doktorskom studiju publika. Dakle, kad gledate početke stvaranja ekonomske znanosti, to je naravno svima poznat Adam Smith, Adam Smith, David Ricardo, dakle, ta klasična škola, engleska klasična politička ekonomija. I on je taj tvorac čuvene, dakle, tržišta, odnosno nevidljive ruke tržišta, to isto, valjda svaki srednjoškolac već zna, i od tuda, dakle, ta priča tržište, pa onda to je najbolji alokator svih resursa, najbolje nagrađuje, najbolje kažnjava i tako dalje. Samo ga treba pustiti da zakon ponude i potražnje djeluje i nemamo nikakvih problema. Država u tom, dakle, u Smithovom vremenu govorim, a podsjećam gledateljstvu da je prvo objavljivanje knjige Bogatstvo naroda 1776. godine, znači druga polovica 18. stoljeća. Dakle, tu je država nešto što u Lasalovoj terminologiji se zove nočobdija, dakle, mala koja čuva poredak unutarnji, dakle, prije svega pravo vlasništva, svetost, nedodirljivost prava vlasništva i naravno od upada bilo koga sa strane koji nema pravo biti na tom teritoriju, nije građanin, mi bismo danas rekli te države i ne može tu ni raditi, ni privređivati, ni stvarati nikakve dohotke. Prema tome, znači, to je vrijeme Adama Smitha. Ali ono što bih želio naglasiti, dakle, da ljudi koji, usput bude rečeno i to je onda, znači, ta njegova utilitaristička pozicija gdje kaže svako treba brinuti o sebi. Kakva javna politika, kakvo javno obrazovanje, kakvo javno zdravstvo, kako to nema ničega od toga, svako brine za sebe i gle čuda, kad je iz tog nekog velikog egoizma, ja sad pojednostavljujem, treba realizirati neki opći interes, neko opće dobro. Kako se to događa? Smith kaže, malo ću se našaliti, nemam pojma, nekom čudnom, nevidljivom rukom tržišta. I njega drže kao tržišnog fundamentalistu, dakle, utilitarac, egoistična pozicija i tako dalje, dakle, čudno kako se to tamo onda može, kao nevidljivom rukom tržišta. Međutim, nešto prije toga izlazi njegova, 1759. godine, izlazi njegova knjiga Teorija moralnih osjećaja. I da skratim tu priču, dakle, iz Smithove pozicije on govori o moralnoj ekonomiji. Smith, dakle, otac utemeljitelj znanosti, prvi Adam naše znanosti ekonomske. Nažalost, taj spis koji je naravno javno dostupan, koji je poznat stoljećima, dakle, se često ne dovodi u vezu sa Smithom, ne u smislu da autorstva, nego znate ono, to je takozvani problem Adama Smitha. Međutim, nije to problem Adama Smitha, po mom skromnom sudu. To je naš problem u iščitavanju, potpuno krivom iščitavanju Adama Smitha i tu je recimo vrlo veliki doprinos dao jedno veliko ekonomsko ime Amartya Sen, isto Nobelovac, koji je dakle upravo to vratio nam Smitha i rekao, čekaj, mislim, o čemu se to radi? Dakle, to je pitanje moralne filozofije, dakle moralnosti, drugim riječima rečeno iz Smithove pozicije. Tržište i moral ne isključuju jedno drugo. Što se kroz sva ova stoljeća dogodilo, u čemu mi danas živimo, pa kad vam kažu, dakle, pa samo pustite to tržištu, neka to tržište će to riješiti. Ja nisam zagovora nikakve dirizičke ekonomije, državnog planiranja ili bilo čega takoga. Ali, gospodo draga, mit o tome kako se treba dobiti i zarađuju se profiti, neovisno o tome kakav je oblik tržišne strukture, više nije održiv. Jer ako vi imate monopol, tržišnu strukturu koja se zove monopol, onda nikakav zakon ponude i potražnje ne može djelovati. Dakle, nikakva priča o marginalnim troškovima, o marginalnoj produktivnosti, o elastičnosti, o supstitutu, dakle ništa, čitava ta aparatura više ne vrijedi. To vrijedi kad imate tržište savršene konkurencije. A vrlo rijetki su slučajevi tržišta savršene konkurencije. Kod nas je recimo tržište naftnih derivata u 2/3 u vlasništvu kontrolira tržište, dakle, INA i Petrol. To je oligarhijska struktura, to je oligopolna struktura, a ne tržišnog, tu
priča ne funkcionira bitno drugačije. Ili recimo uzmite maloprodaju u Hrvatskoj. Dakle, Kaufland, Lidl su jedna grupa, Schwarz grupa, znači kao da je jedan akter, i Konzum, odnosno Fortenova, preko 60%. Oni kontroliraju. Znači, u takvim tržišnim okolnostima, to je jedan od razloga zašto imamo inflaciju, usput bude rečeno. Dakle, govoreći o tome, ponavljam, dakle, da vi neovisno o tome kakva vam je tržišna struktura, imate ovu priču, je potpuno neodrživa. Teorijski neodrživa. U klasicima, dakle, Smithu i Ricardu ne možete pronaći takav nonsens, da tako kažem. I na kraju krajeva, Smith je rekao, s obzirom da je u prirodi svakog čovjeka da teži da bude monopolista. Vama je najjednostavnije ako ste monopol, ako imate monopol. Vi ste jedina televizija na ovom prostoru. Imate monopol, možete raditi što hoćete, kako hoćete, naplaćivati reklame kako hoćete, dakle, uvjetovati sve. Sva pravila igre. Prema tome, kako svako od nas teži da bi bio monopolist. Kad kažem svako od nas, dakle, kad smo poduzetnici, kad stvaramo neku vrijednost, kad se bavimo nekakvim poslom, Smith kaže, ponavljam, 1776. godine, kaže, da bi se to spriječilo, tržišta, pazite, moraju biti, doslovno citiram, tržišta moraju biti regulirana. Regulirana, a ne divlja priča. Prema tome, to je vizionar zapravo. Pa naravno, znači ta priča o tržištu i državi je, ponavljam, po mom sudu, dakle, komplementarna. Tržište i moralnost. Moralna filozofija njegova. Ali što smo mi to po putu zaboravili, pogubili, znate, i došli u poziciju da tržište je kod ovih tržišnih fundamentalista gotovo ono Bogom dano, neka viša vismajor, neka viša sila omogućuje da se to tako radi, a ne mi smrtnici koji moramo izgraditi tržište, koji ga moramo regulirati, koji ga moramo stvoriti. Zapravo taj izostanak te moralne komponente zapravo nas i doveo do nekakvog ovakvog svijeta, evo tako bi ja nekako i rekla. Recite mi, molim vas, inflacija je postala naša realnost. Međutim, ono što mene zanima je zapravo gdje leži uzrok te inflacije i možemo ga povezati za vrijeme pandemije, odnosno povećanja novčane mase i ne takozvanog, nego digitalnog tiskanja novca, gdje su zapravo veći teret građani nosili zbog pada kupovne moći, a bogati su iz krize izašli još bogatiji, profitirajući na vrijednosti dionica, nekretnina i tako dalje. Da li jedan od razloga leži u tome? Tada se pokušalo sanirati situacija, sve je jasno međutim evo, moje pitanje je... Da, pitanje inflacije na prvi pogled se može reći, dakle, školski, udžbenički, pa to su stvari koje su poznate. Dakle, Milton Friedman je 70. godina riješio taj problem. Ništa puno toga ovdje nije jasno. Rekao je da inflacija uvijek je svakda monetarni fenomen, a ako je ona monetarni fenomen, onda se zna ko je nadležan za njezinu kontrolu, rješavanje problema inflacije, to je naravno Središnja banka i tako dalje i tako dalje. I ta priča stoji danas po mom sudu, ali dakle ona nije univerzalno primjenjiva. Od 70. godina do danas su se svega i svačega se u međuvremenu dogodilo. Kad je reč o Hrvatskoj, i ne samo Hrvatskoj, ali dakle, temeljni uzroci inflacije idu i proizlaze iz strukture jednog gospodarstva. I onda je zato kako su te strukture različite, kako su specifične. Specifičnost je hrvatskog gospodarstva u odnosu na slovensku ili na bilo koje drugo s kojima se mjerimo. Od tuda onda i geneza inflacije može biti drugačija. Uzroci, pa onda naravno i neke mjere i neka rješenja. Udžbenički govoreći, dakle, vi imate najjednostavnije rečeno dvije vrste. Dakle, imate inflaciju koja dolazi, to je inflacija potražnje, dakle, s aspekta potražnje, to je ovo što ste vi rekli, dakle, ako ima previše novca u opticaju, a premalo roba, normalno da cijene skaču. Svi hoće kupovati jer imaju novac, a roba nema dovoljno, na cijene rastu, dakle, inflacija ide. Druga strana je, dakle, inflacija troškova, to je na strani ponude. Kada je problem na ponudi, dakle, kad ponuda nije dostatna, a onda su i mjere za antiinflacijske politike različite. U ovoj prvoj priči, gdje puno novca lovi malo roba, da tako najjednostavnije kažem, baš neprecizno, ali ok, da se razumijemo bolje, za to je zadužena monetarna politika. To znači središnja banka, jer monetarnu politiku kreira, vodi, dakle, središnja banka. Središnja banka i onda je taj već poznati recept, to je, dakle, restriktivna monetarna politika. Znači, vi dižete cijene primarnog novca i na taj način hladite gospodarstvo. Jer sad postaje sve skuplje. Postoje skuplji krediti, potrošački, namjenski, nenamjenski, stambeni, investicije, potrošnja nas, građanstva, pojedinaca, kućanstva, državna potrošnja, investicijska
financijska potrošnja, dakle sve pada. Jer je kapital naprosto skup, preskup. Sada vi trebate puno više, imati puno više profitne stope, produktivnosti i sve ostalo, da biste mogli platiti tu kamatu i da vam još nešto ostane, naravno, nekakva dobit, nekakva zarada. Prema tome, znači, restriktivna monetarna politika to rješava. U tom čistom takvom modelu. Kada situacija dođe, recimo, na programiranu ciljanu inflaciju od 2%, iako vam moram reći da to u teoriji baš nije jasno zašto je 2%, koja je razlika između 2% i 2,1%. Ali da li dobro, o tom potom. Znači, imate taj cilj i onda ako dođe do situacije, dakle da sada inflacija je pod kontrolom, koja je opasnost, koja je druga strana priče? To se sad više nego jasno vidi na primjeru Sjedinjenih Američkih Država i odnosa predsjednika Trumpa prema šefu Feda, dakle Američkoj središnjoj banci, odnosno središnjoj banci središnjih banaka SAD-a, dakle federalnim rezervama. S jedne strane inflacija, s druge strane zaposlenost, odnosno tržište rada. Kako su to takozvane Philipsove krivulje, dakle u kratkom roku, kad jedno raste, drugo pada i obratno. Znači, sad je inflacija dosta na nekoj nivou od recimo 2%, ali sad postoji opasnost da će odnosno, pardon, kad dižu stopu inflacije, postoji opasnost da imate veći problem sa nezaposlenošću, jer manje se troši, manje se proizvodi, tako dalje, tako dalje. Prema tome, kad se promijeni na tržištu rada, zato se to prate, jedno oko gleda na inflaciju, a drugo oko gleda na tržište rada u središnjoj banci i zbog toga središnji bankari ne spavaju mirno. Dakle, i sad kad vidite to, onda dolazite u situaciju, dakle, da počnete spuštati kamatnu stopu, jer sad prijeti recesija. Kad dođete na neku razinu od, recimo, targetiranih 2%, onda postoji opet opasnost da sada inflacija krene, na ponovnu koja inflacija potraži krene, pa onda morate opet dizati kamatne stope. Dakle, ta stalna igra između inflacije i nezaposlenosti, dizanje i spuštanje kamatnih stopa je standardni instrumentari središnje banke, svake središnje banke. To su operacije na otvorenom tržištu, to su obvezne rezerve banaka, to su eskontna, diskontna stopa središnje banke i tako dalje, da sad ne davim dalje. Znači, to su ti alati kojima se to postiže. Gdje je prava mjera toga? To je vrlo teško utvrditi, znate? U Americi je sad taj problem. Dakle, Trump i dalje vrši pritisak na Powella, Jerome Powella, dakle, šefa federalnih rezervi, koji kaže, mislim, da je nesposoban, da kasni, da ništa ne razumije, da već kakav ovaj govor ima, ali vrši pritisak na njega da još spušta kamatnu stopu, jer to njemu odgovara. Njegovi investitori moraju raditi, moraju stvarati profite. A ovaj kaže, ja ne smijem to raditi, jer će mi upasti u recesiju. Ako upadnem u recesiju, onda je to veliki problem. Tako da su to, međutim, kažem, inflaciju treba gledati, ako bude prilike, volje i želje, da govorimo malo o detalju u inflaciji u Hrvatskoj, onda treba vidjeti, uvijek treba polaziti od strukture gospodarstva. I naša struktura je između ostaloga zadužena za tu inflaciju, odnosno odgovorna za tu inflaciju plus neke druge. Ali koliko mi zapravo možemo, s obzirom na Europsku banku, koliko možemo, jer monetarna politika je praktički tamo, koliko možemo donositi vlastite odluke i utjecati? U tom pogledu ne, više. U tom pogledu ne. To je takozvani monetarni suverenitet. Premda će vam zagovornici ili protivnici ovog stava reći da mala otvorena ekonomija koja je visoko eurizirana, kao što je bila Hrvatska, dakle, praktično ni ne može samostalno voditi svoju monetarnu politiku. Prema tome, pitanje monetarnog suvereniteta u tom smislu, dakle, je izlišno. Ja osobno se baš ne slažem s tim, ali definitivno je ta funkcija središnjeg bankarstva, koja je temeljna kod svake središnje banke, prešla na Europsku središnju banku. I sad imate jedan, ne samo jedan, ali imate više problema, ali jedan ključni problem kad je riječ o inflaciji u Hrvatskoj i kreatoru monetarne politike Europskoj središnjoj banci. Naime, o čemu se radi? Europska središnja banka je spuštala kamatnu stopu. Ona je došla, pri čemu je cilj, dakle, na 2,5%, pri čemu je ciljana inflacija praktično već postignuta, govorim za eurozonu. Međutim, u Hrvatskoj inflacija među 3 najveće inflacije u Europskoj uniji, odnosno u eurozoni. I s obzirom na ovaj klasični model Friedmanov, na koji se svi pozivaju, iako tu teoretski bi trebalo Kaldera ubaciti, ali to bi sad bilo stvarno predavanje na univerziji, jeli? Dakle, nama bi u Hrvatskoj odgovarala slijedom tog Friedmanovog modela, klasičnog modela, trebala biti restriktivna monetarna politika. Znači, nama bi trebalo da se hladi gospodarstvo, s obzirom da je opterećeno jednom od najviših stopa inflacije u eurozoni. Trebalo bi restriktivna monetarna politika. Drugim riječima rečeno, Europska središnja banka bi trebala povećavati kamatne stope s aspekta monetarnog interesa Hrvatske. Ali ona to ne čini. Ona gleda prosjek eurozone, on je 2%, to je to.
Prema tome, mi smo sad u tom smislu u nezavidnom položaju jer nam naprosto ta vrsta monetarne politike ne odgovara. To je jedan također od elemenata zašto mi imamo veću inflaciju, jedan od, dakle ne jedini i ne glavni, ali dakle zašto imamo to. Tako da je struktura gospodarstva, ponavljam, da, još da to kažem, zašto se to događa tako kako vam sada ja pokušavam dopisati? Zato što mi bismo tu u teoriji rekli, eurozona nije optimalno valutno područje. Ne ulazeći sad u taj terminus technicus, znači ciklusi, konjunkturni ciklusi tih 20, sutra će biti od 1.1.21, dakle i Bugarska ulazi, zemalja u eurozoni je različite konjunkturni ciklus. Ovome treba, ovo je na vrhu ciklusa, ovo je na dnu ciklusa, ovo je u uzlaznoj take-off fazi, ovo je u silaznoj fazi. Za te različite cikluse ne odgovara vam, nisu uvijek isti i ne mogu se primijeniti isti monetarni alati ili fiskalni alati. Prema tome, to nije za razliku od recimo nacionalnog gospodarstva koje je optimalno valutno područje. Znate, mi imamo u Hrvatskoj inflaciju. Ako je inflacija problem, onda je problem i u Vukovarsko-srijemskoj županiji, i u Splitsko-dalmatinskoj, i u Zagrebačkoj, da nabrajam, znači na cijelom području tog monetarnog suvereniteta koji se zove Republika Hrvatska. Ali u eurozoni to nije. I zbog toga što nemate optimalno valutno područje, plus nemate zajedničku fiskalnu politiku ni u natuknicama, da tako kažem, imate taj mehanizam koji sad tako funkcionira kako funkcionira i konkretno, trenutno u ovoj situaciji, dakle Hrvatskoj to ne odgovara. Mi bismo trebali imati s tog aspekta restriktivnu monetarnu politiku. Jel vas neko pita za savjet? Pa ja ću reći ovako, znate, znanje po mom skromnom sudu na ovim prostorima nikad nije bilo na nekoj visokoj cijeni. Vrlo je teško voditi dijalog, u pravilu vas etiketiraju. Ovo je sad ovakav, ovo je sad onakav, da li niste domoljubni ili ste nostalgičar, jugo ili ne znam kakav nostalgičar, ili zaprosto ne razumijete pa ne znate pa što pričate. Tako da je vrlo teško voditi tu vrstu dijaloga, a osim toga, znate, politika i ekonomija i ekonomska politika su uvijek i isključivo i jedino interesno strukturirane. I vi uvijek pogađate neke skupine interesa. Pogledajte opet raspravu o inflaciji u Hrvatskoj. Da li ste vi kada čuli da je Hrvatska udruga poslodavaca, ja nikoga sad ni ne osuđujem, ni ne prozivam, ni ne navijam, ali vam pokušavam pokazati kako stvari izgledaju, kako stvarno činjenično stoje. Dakle, da li ste ikada čuli da Hrvatska udruga poslodavaca je i jednom jedinom riječju u fusnoti rekla da je možda problem, jedan od problema i jedan od izvora inflacije rast profitnih marži? Ne. Nikada. Ne. Jednako tako, nećete nikada čuti s aspekta sindikalnih funkcionera i sindikata koji je zadužen, naravno, se bori za interese rada, da ne kažem radničke klase, ali interese rada, dakle najamnine, nikada nećete čuti da su najamnine previsoke, nego su uvijek se ide u pregovore, traži se dodatno, pa kolektivni ugovori, pa opa. Znači, legitimno jedno i drugo. Dakle, zato kažem, ja tu nekoga ne optužujem, ne prozivam. Dobro, raspravljamo, jasno. Ali znate, ovo je interes i ovo je interes. I politika je tako strukturirana. I sad kada vi govorite neke istine koje nisu određenim interesnim skupinama, ne samo da nisu povoljni, nego nagrizaju njihov interes, imate problem. Iskoristit ću ovu priliku, ne bih želio da to mi promakne, riječ o inflaciji, o čemu sad govorim, pa središnjem bankarstvu. Pazite što se regulacijom Europske središnje banke. Dakle, Hrvatska je ušla u eurozonu i morala je prihvatiti naravno pravila igre regulatornih okvira Europske središnje banke. To je potpuno razumljivo. Jedan od elemenata te regulacije da su obvezne rezerve banaka moraju biti na 1%. Hrvatska je do tada imala na 7%. Što to znači? To znači da kad smo sa 7% došli na 1%, da smo otprilike oslobodili, zbog toga vam to govorim, novčanu masu dodatno, dakle razinu likvidnosti od 60 milijardi kuna. A već i tada bili negdje oko 6. Znači imali 120 milijardi kuna. Mislim, dakle, veliki, ogromnu likvidnost. Što se dogodilo u međuvremenu? U međuvremenu se dogodila inflacija, što ste me pitali kad je došla pandemija pa je inflacija. Dogodila se inflacija. Što rade središnje banke? I tada novca u izobilju, kamatne stope su niske, čak u jedno vrijeme, u jednom trenutku, u jednom razdoblju i negativne. U Njemačkoj su bili negativne, minus 0,5. To je sumrak bankarstva. Vi donosite novac u banku, deponirate novac i onda plaćate banci što vam ga čuva. Mislim, što ona s njim radi dalje. No dobro. Znači, što se međuvremenu dogodilo? Dogodila se inflacija. Inflacija je percipirana kao potražna strana, dakle inflacija potražnje, restriktivna monetarna politika. Kamatne stope rastu. I sad pogledajte što se događa. Komercijalne banke su kupile, da tako kažem, novac
iz primarne emisije, dakle, po niskim kamatama. Plasirali ga građanima, investitorima i tako dalje, i tako dalje. Sav višak likvidnosti, koje nisu imali gdje više plasirati, su vratili u središnju banku. S obzirom da je regulativa takva, dakle, da središnja banka na taj depozit plaća kamatu. 23. 24. godina iz Hrvatske izašlo po toj osnovi oko otprilike milijardu eura kamata. Otišlo je uglavnom u Italiju i u Austriju, dakle, i inozemnim vlasnicima. Inače, to je senioranž. Ta kamata bi završila u proračunu. 70% toga bi bilo u proračunu, a jedino što ide u bančine rezerve, da sad ne ulazimo u tehničke detalje. Prema tome, znači, to se dogodilo. Imate, dakle, potpuno nevjerovatnu situaciju. Netko ko je kreirao novac, a to je u ovom slučaju država, odnosno središnja banka, ok, rekli smo, to je monopol države, kreirao je taj novac. Pustio ga u promet komercijalnim bankama po izuzetno niskim kamatnim stopama, jer ga je u izobilju. Višak tog novca koji ste vi kreirali kao središnja banka, kao država, na kojeg imate monopol, imate senioranž, tako znači, vam je vraćen. Višak vam je vraćen, udeponiran u središnjoj banci. Ali sada po kamatnoj stopi od 4%. Dakle, to je zarada koju ste dobili bez da ste bilo što napravili kao banka. Nema veze sa vašom pozicijom na tržištu, veličinom tržišta, vašom produktivnošću, profitabilnošću, odnosima rizičnosti kapitala, dakle kapitalno upravljanje s ničim, menadžmentom s ničim nema. To je novac koji je pao iz vedra neba. On u Hrvatskoj čak nije toliko ni javno eksploatiran, a da ne kažem da je na tu nezarađenu dobit plaćen porez na ekstra dobit. Dakle, to se nije dogodilo. Da, ne znam šta bih rekla. Mislim, znam šta bih rekla, ali ovoga neću. Cijene stanova su eksplodirale, svaki dan slušamo o tome. Koliko je to zapravo posljedica globalne monetarne politike, a koliko je tu domaćih faktora poput turizma, kratkoročnog najma, stambene politike? Da, tu je isto više faktora. Neke od tih ste i vi naveli sada u svom pitanju. Znači, recimo uzmem to samo kratkoročni najam. Do jučer, danas je nešto drugačije, kao što znamo, uvođenje poreza na nekretnine i tako dalje, međutim, to nije porez na nekretnine u pravom smislu riječi. Pogledajte izvješće Međunarodnog monetarnog fonda, dakle, od prije mjesec ili mjesec i pol dana, jer oni dolaze tu u takozvanu konzultaciju u okviru takozvanog članka 4 statuta MMF-a, gdje između ostaloga kažu, mislim, dakle, morate uvesti porez na imovinu po bogatstvu, dakle po vrijednosti, a ne po kvadratnim metrima. Ali nešto drugačije. Prema tome, do jučer je bio taj kratkoročni najam porezno gledano posebno atraktivan. Dakle, bio je privilegiran. Ljudi koji su se time bavili su bili privilegirani u odnosu na neke druge djelatnosti. Pa ste vi plaćali porez po paušalu, a ne po stvarnoj zaradi. Prema tome, to je jedan od razloga. Drugi od razloga, ovo što ste sami rekli, dakle, veliki pritisak na nekretnine je bio zato što se sada, dakle, kad smo prešli ta prelazna razdoblja, može kupovati nekretnine u Hrvatskoj građani Europske unije bez ikakvih ograničenja. Naravno, tamo su dohodovno bolje stojeći građani, njima je i cijena od 2 ili 3 tisuće eura nije to tako visoka kao što je nama visoka. Prema tome, taj pritisak je bio. Treća, ne znam koja stvar, jedan dio, vi kad gledate, dakle, koliko je stanova, odnosno stambenih jedinica, kuća, kvadrata, kako god hoćete, kupljeno gotovinom. Ono je to enormno velik protok, oko 50% je gotovinom plaćeno. Da, da. Evo gotovine, jeli. Jedan od mogućih razloga tome, ja ne kažem da je to sve, niti bi tvrdio da je to sve, ali jedan od mogućih razloga je, dakle, ta špekulacija, odnosno čak pranje novca. Jer je puno teže ući u trag tome kad se vi i ja dogovorimo oko toga, pa bude, što bi se reklo, solarno plaćanje, jeli, što je opet u granicama, dakle, legalno, ne nikakva krimogena djelatnost, znate, nego naprosto, dakle, omogućujete to. Do toga da, naravno, ponuda stambenog prostora, dakle, stambenih jedinica
kaska za potražnjom. I sad kad to pogledate, gdje su ti centri posebno tako razvijeni, dakle naravno veliki gradovi, obala i tako dalje, iako se to jednim dijelom preljeva i na kontinent. Ali moramo priznati istinu da jedna stan od 100 kvadrata, jedna kuća od 100 kvadrata, 50 koliko god hoćete kvadrata, u nekim Vinkovcima, u nekom Vukovaru, nije ni približno kao u Splitu, u Zagrebu. To je pitanje sada regionalnih razlika. Sad imate čovjeka koji gradi kuću. Osnovni materijali manje više ista cijena, znate, cigla, crep, da sad ne nabrajam, građa, drvena i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. A onda vi imate ogromnu razliku, dakle da njegova kuća gotovo ne vrijedi ništa, a vaša, naša ovdje i tamo vrijedi. Prema tome, dakle, to je pitanje ravnopravnosti, naprosto, jednakosti ljudi, građana ove zemlje. Tako da je do toga da se naravno preko toga vrši i dio špekulacije. Vi imate, dakle, čak i poduzetnički, jedan dio poduzetničkog sloja koji će, dakle, svoju dobit prebaciti u nekretninski sektor, jer je tu zarada puno veća, a rizici su mali ili gotovo nikakvi. Tako da imate, ja ne znam koliko su istiniti ovi podaci, koliko je praznih stanova, pa u Hrvatskoj, pa u Zagrebu, ne znam, ja neću s time uopće kalkulirati na bilo koji način, ali definitivno ih ima. To znači da ste kupili stan, zbog toga da biste jedan dio viška sredstava, da bi se diversificirali svoj portfelj, ušli u nekretnine i čekate, dakle, povoljne vrijeme da niko, niti ko stanuje, niti ga vi rentate. Jer običan čovjek si kaže, ok, mladi odlaze, nema ih ovdje, ko kupuje te stanove, zapravo idete nekakvom logikom, znači nešto se tu ipak ovoga događa. Da, definitivno. Profesore, ulazimo li mi u eru kraja jeftinog novca i postoji li zapravo skupi novac neka nova normalnost? I ako da, kako će to zapravo hrvatski građani osjetiti, odnosno koji će biti najranjivije skupine? Pa uvijek su najranjivije skupine one koje su dohodovno, dakle platežno najslabije, dakle koje se nalaze u donjem dijelu neke distribucije. To su naravno ljudi koji, kad gledate recimo inflaciju, to su onda ljudi koji imaju, dakle, stalne izvore prihoda. Znači, da li to imate svoju mirovinu koja iznosi 500 eura ili 1500 eura, dakle, ona je fiksna, ona je stalna. Dobro, ovo usklađivanje, sad u to nećemo ulaziti. Ili imate svoju naprostu plaću koju primate u nekoj firmi gdje radite, u državnom, javnom sektoru, u privatnom sektoru, irelevantno. Dakle, oni su najpogođeniji, oni su najranjiviji. Jer jedan dio čitave ove priče, kad kažete jeftinog novca ili skupog novca i ovoga načina života, odnosno troškova života, se također u Hrvatskoj, ja ne vidim da se o tome puno govori, a vrijedno je o tome govoriti. Kada usporedite, dakle, sad ne govorimo o plaćama, o mirovinama, čak i o profitima koji pumpaju inflaciju, pogledajte, dakle, kad stavite u odnos inflaciju i bogatstvo, dakle, bogatstvo, ne dohotke, onda ćete vidjeti, recimo, da je u Americi otprilike trećina stope inflacije, za trećinu inflacije odgovorno upravo to bogatstvo. Dakle, to je onaj sloj ljudi koji je zaradio u vremenima kada su naprosto bogati ljudi bili, koji su na tržištu kapitala, na špekulacijama, na nekretninama, ekskluzivnim i već čemu sve ne, plemenitim metalima, čemu sve ne, su profitirali u vrijeme jeftinog novca. U vrijeme jeftinog novca. I oni su se dodatno obogatili, ovi su dodatno osiromašili. I sada vi, taj bogati sloj, ne govorim ja ništa protiv bogatoga sloja, nego vam samo hoću reći, dakle, za njih ne vrijedi nikakva restriktivna monetarna politika. Njima je svejedno da li je kamatna stopa primarna 4% ili 2% ili 6%. Njima nije ni bitno kakva je carina. Dakle, vi mjerama monetarne politike, restriktivne monetarne politike ne možete uopće zahvatiti taj dio populacije, a oni dobrim dijelom naravno pumpaju potražnju, pumpaju potrošnju i pumpaju, dakle, inflaciju. To je nešto to je, dakle, odnos bogatstva, ponavljam, i inflacije. Tome nije baš tako popularno govoriti, jer vam se opet, mislim, kao da sada nekome gledate u njegov novčanik, tražite formiranje povjerenstva za porijeklo imovine. Ne, apsolutno se ne radi o tome. Nego se radi to su činjenice i s tim se mora računati. I čak ako se već referiram na SAD, onda mi pada na pamet vrijeme kada je u Fedu bio Volcker, dakle, guverner, koji je u vrijeme visoke inflacije, dakle, takozvanog prvog i drugog naftnog šoka, to su 70. godine, 73. 79. godina,
napravio upravo to, dakle poništio je efekt bogatstva, jer je digao ekskontnu kamatnu stopu, znači cijenu primarnog novca na 20%. Pa ste mislili da govorimo 2, 2,5, 3, 3,5%, 20%. Ali je zato prouzročio recesiju, dakle, biblijskih razmjera. Prema tome, znači, ovo danas je naravno neko drugo vrijeme. Ja samo hoću reći, dakle, da je zbog toga dio, recimo, poslova u Sjedinjenim Američkim Državama otišao, dakle, na luksuzne restorane, na luksuznu robu, na luksuzna putovanja i tako dalje, i tu su zarade i rasle, jel? A istodobno ljudi u školstvu, osnovnom, srednjem školstvu, u centrima za socijalnu skrb, u staračkim domovima i tako dalje, su padali sa dohodcima. Dakle, to naprosto treba znati, jer, znate, inflacija i ova priča oko jeftinog i skupog novca nije baš tako, rekao bih, političko-klasno neutralna. Znate, ona je redistribucija koja je vrlo često regresivna i previše regresivna i ja bih još dodao i iracionalna. Jer vi na taj način, recimo, smanjujete pregovaračku moć konkretno sindikata. Jer kažete, mislim, vi zato što dižete plaće, pa onda inflacija skače i tako dalje. Ali nemojte dirati profite. Jer zbog profita, mislim, postoji istraživanje i naših kolega ovdje, dakle ljudi ovdje koji pokazuju, da sad ja nikoga ne reklamiram, opet nije takav tip emisije, iako bi se na to trebalo referirati, dakle koji su pokazali da su kumulativno gledano dohodci rasli, dakle plaće su rasle 70 i nešto 80%, a profiti su rasli 114%. Prema tome, ili recimo uzmite 2023. godinu, uzmite izvješća Međunarodnog monetarnog fonda, Europske središnje banke, banke za međunarodna poravnanja, takozvana BIS banka u Bazelu, dakle središnja banka središnjih banaka, Europsku komisiju, što sam rekao, Međunarodni monetarni fond, čak HNB, koji pokazuje da su profiti odgovorni za veliki dio stope inflacije. I onda se od tuda izrodila neka priča, ja pričam od ožujka 23. o tome, takozvana inflacija pohlepe, gdje vi možete zbog nepostojanja reguliranog tržišta, nemate tržište savršene konkurencije, nego oligopolno monopolno, oligopolna tržišta, dakle vi možete dizati profite. I to nije nemoralno, dižete profite, zašto ne biste dizali? Možete zarađujete više ako možete zaraditi više, ali ta zarada, ta ekstra dobit, ti ekstra profiti nisu rezultat, ponavljam, vašeg tehnološkog iskoraka, vaših inovacija, vaših patenata, vaše bolje organizacije, vašeg većeg dijela na tržištu, vaše produktivnosti, izvozne potentnosti, čega svega drugog, nego naprosto sticajem svih tih okolnosti. U uređenim državama, fiskalno uređenim državama, taj dio dobiti se posebno porezuje. Ne zbog moraliziranja, nego naprosto, mislim, dakle, ne možete dozvoliti ili ne biste smjeli dozvoliti da jedan dio stanovništva, bez obzira koji je to sad dio stanovništva, profitira u uvjetima kad imate problem makroekonomski koji se zove inflacija, a drugi je destimuliran, čak što više je dodatno pogođen, ugrožen, pa ga čak spašavate mjerama socijalne politike, vaučerima za energente ili već ne znam zašto sve zamrzavate cijene ili ne znam što su ovih osnovnih željezničkih namirnica. Ja bih rađe da imam dobru plaću ili dobru mirovinu nego da me neko spašava. Apsolutno, pa to je alfa i omega svega. Zapravo, dobru riječ ste rekli pohlepa. Današnja pohlepa, koja zapravo i dovela do te užasne diferencijacije između bogatih i siromašnih. Možemo mi govoriti o boljem standardu, da nikad, što se vrlo često ljudi znaju pozivati, da bolje živimo, bolji nam je standard nego prije 20-30 godina, to stoji. To stoji. Međutim, prilično je loša slika kad vi imate tako na jednoj strani mali postotak bogatih i na drugoj strani veliki postotak osiromašenih. Da, to je te nejednakosti, znate, koje postaju ili mogu postati ili će postati veći problem za socijalnu politiku, tenzije u društvu, možda i neke veće nemire, pobune, da tako kažem, nadam se bez ikakvog oružja naravno, ali naprosto pritisak na kreatore politika, jer to postaje sve teže i teže. Te razlike unutar država su sve veće, znači taj gap je sve veći i veći, sve dublji i dublji, ali i između država. I ako vi gledate, dakle, zbog recimo jedne Kine, koja je do jučer bila nerazvijena ekonomija, danas kažu druga ekonomija svijeta, možda čak i prva ekonomija svijeta, ali pa je onda, znate, taj prosjekom izvuče. Ali, dakle, te razlike su sve veće i veće. I sad kada pogledate, možda i nešto što pretpostavljam da širem gledateljstvo nije poznato, jer naprosto to je pitanje ove struke, a ne nečega drugoga. Dakle, vi kad gledate burza, kad nam govori, ali mislim, ponude, potražnje, takva cijena prehrambenih proizvoda, žitarica, ovoga, onoga, dakle, na svjetskim tržištima je takva, nafte na svjetskim tržištima, takva.
Kao prvo, nafta je kartelizirana trgovina. Dakle, to nema veze sa slobodnim tržištem. To je OPEC, OPEC plus i zna se, oni odlučuju kakva će biti ponuda, prilaže kako će se cijena formirati, tako da. Prema tome, dakle, kartelizirana trgovina. To je jedna stvar. Druga stvar, te burze, burze su u suštini mjesta prije svega i iznad svega špekulacije. U okvirima pravila igre, dakle, opet ponavljam, nikakav ilegalan posao. Ali pogledajte distribuciju. Pogledajte distribuciju. Po vrlo ozbiljnim analizama, izvorima, da sada ne gnjavim sa tim referencama, otprilike 95%, ako ne čak i nešto više, ali 95% sigurno populacije na kugli zemaljskoj na ovoj planeti od 8,5 milijardi ljudi nema nikakve veze sa borzama, nema nikakve veze sa tržištem kapitala, dakle nema nikakve dohotke od kapitala. U razvijenim zemljama i zemljama srednjega dohotka otprilike 77% stanovništva nema nikakve veze s tim. U najrazvijenijoj, najjačoj ekonomiji svijeta, u Sjedinjenim Američkim Državama, 60% američkog stanovništva nema nikakve veze sa burzama i nema nikakve veze sa dohodcima od kapitala. Od ovih, od preostalog ovoga postotka, samo 1%, znači, ima dobit od kapitala u prosjeku na godišnjoj razini od 122.000 američkih dolara. A onih 99% od ovog dijela koji dakle imaju prosječno dobit od kapitala $100 godišnje. Prema tome, o čemu mi pričamo? Reći ću ovako, pa neka te burze propadnu, ništa se u svijetu katastrofalno ne bi dogodilo. Bravo. Evo vrlo kratak komentar. Izglasan je proračun za 2026. godinu. Koliko je održiv, imajući u vidu, slušali smo oporbu koja tvrdi da je dugoročno neodrživ zbog oslanjanja na PDV-a i osiromašavanja najranjivijih skupina, jel? Koliko je po vama održiv taj proračun? Pa ovaj proračun za 2026. godinu održiv zbog toga što još uvijek imamo značajan priljev evropskih sredstava, znate? I to će biti u 2026. 2027. godini. Ovaj novi financijski okvir će biti drugačiji. On će biti definitivno slabiji i za Hrvatsku, odnosno manje izdašan i za Hrvatsku, i vrši se neke opet redistribucije unutar proračuna, prije svega zbog nekih novih prioriteta, to je obrana, između ostaloga, dakle, naoružavanje i sve što ide za obranu, ne samo u naoružanje, dakle, opće taj sigurnosni segment. Ali dobro da sad ne ulazim u to. Znači, hrvatski proračun je za 2026. sigurno u tom smislu održiv. S obzirom na socijalne transfere, rekao bih da je socijalno osjetljiv, ili prilično, dakle, socijalno osjetljiv, ja mislim da mu se to mora priznati, da činjenice o tome govore. Sad, koliko je on razvojni? Znate, mi iz godine u godinu stalno slušamo održiv, socijalno osjetljiv i razvojan. Sad, taj razvojan, tu bih ja stavio veliki niz upitnika, da li je to baš tako ili to malo drugačije. Ali ovo što ste u pitanju postavili, htio bih to posebno akcentirati. Dakle, s obzirom da se proračun najviše puni iz PDV-a, dakle, ne iz poreza na dobit i poreza na dohotke ili poreza na nasljedstvo, poreza na nekretnine, nego iz PDV-a, i to je otprilike 60% proračuna se puni iz PDV-a. Što je u tom loše? Usput bude rečeno da budete članica, punopravna članica Europske unije, morate imati PDV. Sustav PDV-a morate imati. Amerikanci, recimo, nemaju, oni imaju takozvani RST, klasični porez na promet. Dakle, znači 60% otprilike proračuna. Što je loše u tome? Loše su dvije stvari. Prva stvar, dakle, PDV je po definiciji regresivan porez. Što to znači? To znači da ga relativno više plaćaju siromašniji dijelovi stanovništva u odnosu na bogatije dijelove stanovništva. To je prva stvar. Da, to je prva stvar. A druga stvar je ta što je on ne takozvan, nego on je prociklički. Znači, kada imate silazni ciklus, jer kapitalistički način proizvodnje se kreće u ciklusu, to je sinusoida. Dakle, kad imate silazni trend, što se tada događa? Tada se on slabije puni, jer on ovisi o ciklusu. Kad je ciklus, kad imate take-off fazu, dakle uzlet, ok, super se puni. Čak inflacija s tog aspekta, sa aspekta javnih financija je u samom tom aspektu dobro došla, jer više cijene, više se PDV-a naplati. Znači, proračun je bogatiji. Prema tome, znači, M je regresivan, M je prociklički. I to su te neke dvije loše strane PDV-a i s druge strane on je porezni oblik koji, dakle, najviše sprečava poreznu evaziju, dakle, njega je najteže izbjeći. Zato ga sve države toliko žale. Ali
ali bi je također skrenuo, koristim sada ovu priliku, iako bi to niste pitali, da kažem također jednu dimenziju te priče koja se ne može čuti baš u javnosti, nažalost. Dakle, to je... Vidite, dakle, mi imamo narodni zajam. Dakle, država pokušava aktivirati štednju svojih građana da se zadužuje na domaćem tržištu kapitala, a ne vani. To je višestruko dobar potez. To je višestruko koristan potez. Tome ja kao politekonomista kažem da, ok, to je dobro, bravo za vladu, bravo za ministarstvo financija. To tako treba raditi. Iz puno razloga, da sad ne ulazim u to. Ali vi sada opet morate gledati i neku drugu stranu te priče. Ne zato da bi se rekli to ne valja. Ne, nego, opet ponavljam, dakle to valja, to je dobar potez. Ja bi ga isto kao ministar financija potpisao. Ali sad hoću reći i drugu dimenziju te priče koja, ponavljam, nema ništa direktno sa kvalitetom toga, te politike, dapače. A to je znači, otkuda država plaća kamatu? Ona plaća kamatu sad mislim 2,6%, kako bi naravno utjecali na banke da oni malo, da ih iz tog dremeža, mislim da pasivna kamatna stopa se izgubila, vi držite svoj novac i ništa ne dobe. A banka vam ipak naplaćuje aktivnu kamatnu stopu. Dakle, da bih malo tu, da bi im naprosto uvela konkurenciju i da sad ne ulazim, kamate ostaju u Hrvatskoj, dakle ne idu van, tu se troši ili se reinvestiraju, tako da ima puno razloga zašto je taj potez dobar. Ali otkud država isplaćuje kamatu? Naravno iz proračuna, to je jedina kasica prasica koju ona ima. A s obzirom da ga puni najvećim dijelom iz PDV-a, dakle ovih regresivnog poreza, što je zaključak? Da relativno uski sloj stanovništva, koji je naravno bogatiji, koji može se priuštiti da kupi jednu obveznicu od 1000 eura, znate, sad su prije su bili od 500, sad je 1000 najmanje, kupite 10.000 eura ili ne znam, 50.000 eura, znači, nažalost, uski sloj stanovništva. Ovaj siromašniji ne može uopće kupovati, dakle, on nema viška kapitala da bi kupovao obveznice državnog duga ili nešto drugo, dionice neke, dakle, nema. Otkud se plaća kamata? Iz proračuna. Dakle, što zaključujete? Što je jedna od ekonomskih poruka koja onda nije dobra u smislu, ali to je onda posao za neke druge politike, javne politike. A to je dakle da relativno siromašniji dijelovi stanovništva plaćaju relativno više kamatnu stopu bogatijim dijelovima stanovništva. Da. Znate, kako se kaže, sirotinju uvijek dva put plaća. Da. Recite mi, profesore, Hrvatska bilježi jedan od viših stopa rasta BDP-a u Europskoj uniji, a istovremeno zapravo prema pokazateljima, da kažem, bilježi, odnosno u konkurentnosti i produktivnosti sve više zaostajemo. Kako mi tumačite taj paradoks? Pa nije to uopće složeno, to je vrlo jednostavna priča. Da, vrlo jednostavna priča. Dakle, zašto mi rastemo? Mislim, zašto? Odmah ću ovako reći, dakle, da me neko ne bi krivo razumio. Hvala Bogu da rastemo. Mene isto raduje da imamo 3% ili 3,4, 3,9, kamo sreće da imamo 5% stopu rasta, a ne ispod toga. Dakle, to je dobro da rastemo, nije uopće sporno. Međutim, što je opet, kako bih samo rekao, druga strana te iste medalje. Dakle, ja ne želim da me vaši gledatelji razumiju kao čovjeka koji samo kritizira i koji samo govori ne valja. Ne, više ćemo to reći da javnost ipak zna više o tome. Da, ali upravo to, dakle, moramo znati i sve aspekte neke... Jedan od problema u društvu našem, ne samo našem, i u drugima je zapravo što nema dovoljno informacija. Evo, to je veliki problem. Tako da, sad mi je pobjegla misao, moram priznati. Dakle, zašto mi rastemo? Kad gledate strukturu BDP-a, prije svega, dakle, imamo veliki priljev sredstava iz EU fondova. I dobro je da imamo. Kamo sreće da ih imamo još i više. Dakle, nije to, ja ne kritiziram je to, ali govorim, znači, što se događa. I sad kad gledate strukturu BDP-a, znači, koje su glavne komponente bruto domaćeg proizvoda? To vam je potrošnja kućanstva, pojedinaca, dakle kućanstava, potrošnja države, investicijska potrošnja i neto izvoz. To su 4 komponente BDP-a. I sad, dakle, kad gledate koja od tih komponenti vuče ili koje komponente vuku tu stopu BDP-a na 3% ili 3,5% na već koliko posto, onda u slučaju Hrvatske najveći dio BDP-a raste zbog potrošnje, a ne zbog izvoza. Kad bi bilo zbog izvoza, to bi bilo puno bolje. To bi bio kvalitetniji rast, održiviji. Zbog potrošnje, to pa onda i tako, znači svih oblika potrošnje, pri čemu je investicijska potrošnja uglavnom javna potrošnja. Dakle, nije privatnog kapitala i privatnog sektora.
Što iz toga dalje slijedi? Slijedi to dakle da mi rastemo zbog tog što najveći dio našeg rasta se temelji dakle na potrošnji, s jedne strane na potrošnji, a kad vidite koliko smo uvozno zavisno gospodarstvo, onda što više trošimo, više pomažemo razvoj naših partnera vani, a ne vlastiti razvoj, znate? Turizam, što više trošimo u turizmu, preko 70% sve što se potroši u turizmu dolazi iz uvoza. Koji su neto efekti? To je zastrašujuće zapravo. Prema tome, znači, rastete zbog toga što svaka investicija u obnovljenu zgradu, nažalost smo imali potres i zagrebački i petrinjski, sva ta obnova koja je išla, kako je išla, kojim tempom i tako da ja u to sada ne bih želio ulaziti, naprosto nemam sve relevantne informacije. Ali dakle, sve vam to ulazi u rast. I vama stopa rasta se pokazuje veća. I u redu je, to nije to nikako opet prevara, ni manipulacija politička. Ali istodobno, kad gledate kvalitetu toga rasta, onda vidite dakle da produktivnost ne raste, konkurentnost ne raste, izvoz ne raste, mi stalno imamo vanjsko-trgovinske deficite. Mi samo na poljoprivredu, u uvozu poljoprivrednih proizvoda bilježimo godišnji deficit od otprilike 2,5 milijarde eura. Prema tome, znači, mi pumpamo razvoj nekih drugih zemalja, a ne svoj vlastiti razvoj. Prema tome, dobro je da rastemo, apsolutno je dobro da rastemo usluge, dakle turizam koji je 20%, grubo govoreći, nešto malo ispod, 20% BDP-a. Znači vi ste se toliko fokusirali na jedan sektor koji vam usput bude rečeno i pumpa inflaciju dodatno, jer dolaze turisti i troše. E sad, on ne gleda od kuda je taj proizvod koji on troši, dakle, taj poljoprivredni proizvod, neka biljka, voće, povrće, meso, bilo što drugo. Ali recimo iz zemlje Europske unije. Da, ali njemu je svejedno, on tu dolazi, kupuje, plaća, to mu je skupo ili mu je jeftino, ali dakle troši. Prema tome, ali nama, u našem makroračunu je to važno. Dakle, mi što nam turizam raste i mi moramo razvijati turizam. Jer imamo komparativnu prednost, samo bih se usudio reći ne na ovakav način. Prema tome, znači, zbog toga vam raste, dakle, nemate, vaša konkurentska pozicija nije bolja. Vaša razina produktivnosti zaostaje i dalje, dakle, ne sustižete kad gledate tu, dakle, bruto dodanu vrijednost, a stopa rasta raste, ekonomski rast imate pozitivno. Imate ga zbog ovoga. I to je, opet ponavljam, važno, vi moramo obnoviti ljudima kuće, moramo obnoviti, mislim, izgraditi, ne znam, infrastrukturne i tako dalje stvari. I to će podići stopu rasta, ali neće podići razinu produktivnosti i neće podići razinu konkurentnosti i neće podići razinu izvozne konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. To je malo na umjetnu inteligenciju. Ona danas mijenja zapravo sve proizvode, usluge, tržište rada i tako dalje. Ono što me zanima ko će zapravo prva hrvatska radna mjesta nestati automatizacijom i umjetnom inteligencijom? Ja možda malo tu specifičnije isto gledam na tu priču od nekoga što bi se reklo mainstreama. Dakle, kao prvo, nama se ne događa, kad kažem nama, mislim na civilizaciju, na ljudski rod, nama se ne događa prvi puta tehnološki iskoraci koji su sada očito ogromni, od 7 milja, jel, su čizme od 7 milja, ne više od metara ili dva. Ali imate prvu industrijsku revoluciju, drugu, treću, četvrtu industrijsku revoluciju. Imate ludistički pokret, sjetimo se iz povijesti, dakle, gdje su razbijali strojeve vjerujući da na taj način spašavaju svoja radna mjesta. Ja mislim da je to naravno potpuno promašena priča, u smislu, negdje tad se pokazalo da je promašena, ali dakle, tu vrstu straha ja mislim da ne treba dijeliti. Mene osobno više brini ljudska glupost nego umjetna inteligencija. Jer umjetna inteligenciju ja razumijevam samo kao još jednoga partnera u kognitivnim aktivnostima ljudskog roda, ljudske civilizacije, koji ne može postojati bez čovjeka. Dakle, to da će umjetna inteligencija u potpunosti zamijeniti ljude ili će roboti, dakle, već ne znam ko, zavladati svijetom, dakle, imat ćemo, dakle, taj efekt, ili ne efekt, nego priču, dakle, Frankensteinovu, gdje se oteo, dakle, kontroli. Ja ne kažem da možda i takve opasnosti ne postoje. Nisam dovoljno kompetentan u tehničko-tehnološkom smislu da o tome sudim, ali mi se čini na ovom društvenom planu da nema te opasnosti. Naravno, neki će poslovi logikom to nestati. Ali vi danas u Zagrebu ne možete, vrlo teško možete pronaći postolara koji nema veze sa umjetnom inteligencijom, znate? Nikakve. Ali možete naći postolara. Ja sam sada, navodim taj primjer, jer sam ga uspio pronaći jednoga i pitao, što je ovo? U Zagrebu ne možete, više nema postolara. Ne znam koliko sam ih ja izgubio putujući po Zagrebu. Kaže on, pa znate što, Zagreb i Zagrebačka županija, sve skupa ako nas ima 15, to je puno.
Znači, to je neki isto što bi se rekao prirodni proces, da tako kažem. Međutim, što će biti sa umjetnom inteligencijom? Ovisit će o čovjeku. Dakle, ovisit će o našim institucijama, jer to je pitanje emocija, to je pitanje institucionalnih aranžmana, to je pitanje fleksibilnosti institucija, odgovor, sposobnost da se prilagođava novonastalim okolnostima itd. Dakle, vidim ga samo kao zgodan, dobar, produktivan alat kojim se treba služiti i koji će u tom smislu doneti koristi, doneti će iskorake, tehnološke iskoraka će doneti, veće nego što je bila, ne znam, 4. industrijska revolucija, ali ta opasnost koja će se u potpunosti zamijeniti, dakle, ja ne dijelim taj strah. Možda bih, sada mi pada na pamet, dakle, jedna praksa danska, dakle, danskog modela, fleksi sigurnosti, dakle, gdje je država na sebe, pazite, preuzela trošak financiranja onih radnika, dakle, ljudi koji su zbog tehnoloških iskoraka gubili svoje poslove, dakle, dok su na prekvalifikaciji i osposobljavanju za nove poslove. Dakle, trošak toga je preuzela država na sebe. Prema tome, znači, postoje praktično politički modeli, da tako kažem, koji su u upotrebi, koji su poznati i koji funkcioniraju. Tako da, na kraju kraja, kad gledate zašto se civilizacije nestaju, zašto propadaju i tako dalje, pa ja bih se usudio reći ovako, one propadaju zbog samoubojstva, a ne zbog ubojstva. Dakle, jer mi smo ti koji ćemo time upraviti. Opet sve zavisi od nas. Kažu, ne znam, ja moći će pisati radove, diplomske, doktorske, ne. Ona će, naravno, ona ima već sada tu moć da to radi fantastično brzo, da vam rješava niz, dakle, stvari koje ste prije morali, da kažem, već pješice, pa vam je trebalo puno vremena, dakle, prepoznaje te obrazce. Ali ona ne može iskreirati ono što može ljudski um iskreirati. Na kraju krajeva ali je ono zaista veliki upitnik, ljudsko djelovanje, ili kako je to rekao Fromm, što čovjek stvori, to i razori. Evo ga, nažalost, povijest to pokazuje. Da, ali za to nije kriva inteligencija. Ne, nije čovjek, da. Recite mi, u kakvom je stanju danas svjetska ekonomija i je li gotova globalizacija ili ulazi u neku novu fazu? Globalizacija, kako smo poznavali, koju smo svjedočili, takozvana Rodrikovim riječima rečeno hiperglobalizacija, to je prošlost. To je pluskvamperfekt. Dakle, prošlo svršeno vrijeme ili aoris, kako hoćete. Znači, te institucije koje se razore, koje naprosto postoje još tu, znači, to je takozvani Bretton Woodski poredak i arhitektonika iz 1944. godine na završetku, dakle, Drugog svjetskog rata, kada su formirani Međunarodni monetarni fond, kada je formirana Međunarodna banka za obnovu i razvoj ili Svjetska banka, kada je formirana današnja Svjetska trgovinska organizacija, tada je to trebalo biti međunarodna, pa nije, pa je bio GATT, pa da sad ne ulazimo u to. Znači, ta tri stupa i danas postoje, ali mislim oni više nemaju ni približno taj utjecaj, taj značaj koji su imali prije. Najveći krivac za razaranje tog poretka i takve globalizacije kako smo poznavali do jučer, što bi se reklo, je politika američkog predsjednika, odnosno administracije, koji, dakle, ima jednu agendu, kako bi se reklo to, ili ima, dakle, narativ koji kaže za probleme Sjedinjenih Američkih Država kriv je netko treći. Krivi su međunarodne institucije, krivi su naši čak partneri, saveznici od Evropske unije. Kad pogledate novu nacionalnu strategiju, dakle, Evropa je uvjetno rečeno veći neprijatelj Sjedinjenih Američkih Država nego što je Rusija. Jer on kaže u toj strategiji, dakle, treba priznati, dakle, sve vremensku istinu da veliki kreiraju pravila igre. Prema tome, znači, ja ću kreirati to, Rusija će to kreirati, Kina će to kreirati, ili ne znam sad ko će, Indija ili BRICS, ali mislim, a vi u Evropskoj uniji ste daleko od toga. Prema tome, znači, taj oblik globalizacije je gdje je hiperglobalizacija bila. Dakle, gdje ste vi mogli, gdje su, najviše kao primjer, gdje multinacionalne korporacije mogu tužiti državu. Znači, gdje državni suverenitet, njezino zakonodavstvo, njezin parlament, njezino zakonodavno tijelo ne predstavlja nikakav značaj više. Sve manje može svoju zadaću ispuniti. Da, apsolutno. Pazite, primjer koji bi mogao se dogoditi, mogao biti realiziran, što bi se rekao kao Damoklov mač nad javnim financijama ove zemlje. To je tužba pri Centru za rješavanje investicijskih sporova u New Yorku, u Sjedinjenim Američkim Državama, u Washington DC-u. To je afilijacija grupe Svjetske banke, taj Centar za rješavanje investicijskih sporova. Mi smo tu već neke sporove izgubili, recimo INA MOL je
dobila spor sa Hrvatskom državom i nekakva kazna je bila 200 i nešto milijuna dolara. Navodno još nije plaćeno. Ali zašto sad navodim taj primjer? Centar za rješavanje investicijskih sporova. To je arbitraža, međunarodna arbitraža. Tvrtka gospodina Todorića, Nizozemska, je tužila Hrvatsku državu zbog Lex Agrokora, Lex Specialis. Ja podsjećam vas i gledatelje da je Hrvatski ustavni sud rekao da je zakon Lex Specialis da je u skladu sa Ustavom. Europska komisija je rekla da je on u skladu sa zakonicima jedinstvenog europskog tržišnog natjecanja, dakle ne narušava tržišno natjecanje Europske unije. Prema tome, u skladu je sa tim normativima. Sve legati se izvedeno. Ukoliko Centar za rješavanje investicijskih sporova presudi u korist tužitelja, znači ove nizozemske tvrtke, a u suštini gospodina Todorića, hrvatski proračun će to platiti. Prema tome, dakle, nema nikakvog više suvereniteta ni nacionalnog zakonodavstva, niti zakonodavstva acquis communautaire, dakle, Europske unije, nema nikakvu važnost. Dakle, Centar za rješenje investicijskih sporova koji je međunarodna arbitraža. To su vam primjeri takozvane hiperglobalizacije. Toga više nema. I toga, po mom sudu, je dobro da nema. Ali je problem što se novo stvara. Dakle, ovo je doba nereda. Velikoga nereda, velikog pospremanja. Što će se u tom smislu dogoditi? Naravno, nažalost, vidjet ćemo da mogućnost predikcije društvenih znanosti je onako mizerna. Dakle, ne može treći što će biti za 2, 3, 5 ili 10 godina sa nekom ozbiljnošću i točnošću. Ali ono što mi se čini da bi se moglo pojaviti kao održivi model, to je, dakle, na prvi pogled rekao bi Rodrik, paradoks globalizacije, u njegovoj čuvenoj knjizi Globalizacijski paradoks, u kojem kažemo, dakle, da bi globalizacija, sada nova globalizacija, ajmo reći globalizacija 2.0, uspjela, ona što mora napraviti? Mora priznati puni suverenitet nacionalne države. I paradoksalno, zvuči da bi uspjelo globalno, mora biti priznato nacionalno. Jer se jedino na nacionalnoj razini možemo susresti sa nečim što se zove, dakle, razvoj, ali se zove demokracija. Vi, dakle, ne možete razviti demokratske standarde, demokratski poredak na globalnoj razini, nego samo na nacionalnoj razini. I onda takve nacionalne države koje su demokratske će međusobno, naravno, trgovati, neće ratovati, međusobno će trgovati, razvijati se, dakle, raditi tu vrstu multilateralnih aranžmana i imat ćete svijet sličan ideji, kantovske ideje vječnog mira. Dakle, jer demokracije međusobno neće ratovati. Nažalost, to se pokazuje kao iluzija za sada. Ali, dakle, kažem, ključna razlika u globalizaciji 2.0, u samom startu, ovo što vam pokušam reći, je to, dakle, priznavanje, sada će se to dogoditi o tom potom, dakle, priznavanje suvereniteta nacionalne države. To nije isto što slušamo u Americi, America first. Znate? Jer to je nešto drugo, to je ekonomski nacionalizam. Nego pravo moje države, mog nacionalnog suvereniteta u odnosu na vaš nacionalni suverenitet je, dakle, odnos jednakosti, ravnopravnosti, međusobnog uvažavanja, ako hoćete solidarnosti, i rad na općim, odnosno na interesima vlastitim, nacionalnim, koji neće biti u suprotnosti sa nekim zemljama, dakle, očuvanje mira, stabilnosti, itd. Znači, to je nešto što bi moglo biti barem start u ovoj priči globalizacije 2.0. Jasno. Zbog geopolitičkih napetosti sve češće se primjenjuje model friendshoring, odnosno premještanje proizvodnje u prijateljske, politički pouzdane zemlje. Što to znači za našu ekonomiju? Hoćemo li se mi zapravo tada oslanjati na kraće regionalne opskrbne lance koji su zapravo otporni na prekide, ali su znatno skuplji. Što će se tu događati? Ili zapravo postoji li nekakva realna prilika da se dio proizvodnje, recimo, preseli u Hrvatskoj, koja uvijek ima taj problem, nikakvu proizvodnju niko nam ne donosi, jel? Kad smo mi onako uništili temelje u pretvorbi i privatizaciji i ekonomskim politikama koje su to pratile. Pa ovako ću vam reći, dakle, kao prvo, dakle, seljenje proizvodnje, dakle, seljenje kapitala iz razvijenih u nerazvijene zemlje, koji je sve ovo vrijeme tekao, je bio vrlo jednostavno, logično razumljiv. A to je, dakle, kapital je bježao tamo
gdje je bila jeftinija radna snaga, gdje je mogao ostvarivati ekstra profit. Zato su multinacionalke, središnje u svim američkim državama ili bilo gdje u Europi, u Ujedinjenom Kraljevstvu ili već gdje hoćete, odlazile u nedovoljno zemlje u razvoju, ekonomiju u nastajanju. I eksploatirale i tako dalje. Jer to je logika profita. Dakle, i opet kažem, potpuno legitimno. Tu je rad relativno jeftin, prema tome razlika u cijeni rada u Hrvatskoj i cijeni rada u Njemačkoj i cijeni rada u Sjedinjenim Američkim Državama. Podsjeću vaše gledatelje da je ne baš tako davno, dakle u novoj, suverenoj i samostalnoj Hrvatskoj su se traperice, mi bismo rekli levisice, a Levi'si se proizvodilo ono Marofo. Jer je taj kapital dužan, dakle njemu je bilo i isplativije vlasniku iz Amerike doći tu zbog razlike u cijeni rada da ostvaruje ekstra profite. S obzirom da se dogodilo što se dogodilo, u geopolitičkoj, mislim, imamo tu geopolitičku depresiju i ta geopolitička preslagivanja, sada imate drugu logiku, dakle ne idete po logici profita, nego idete po logici savezništva, prijateljstva, prijatelj, neprijatelj, što znači da to nije u skladu sa načelima ekonomskog poslovanja, jer to znači smanjenu profitabilnost, jer vi ne idete, vi ne alocirate kapital tamo gdje će se on najviše, najbrže, najlakše oploditi, nego ga zbog sigurnosnih razloga, zbog geopolitičkih tenzija prebacujete negdje drugdje, u neku prijateljsku zemlju, nazovimo je tako, gdje uvjeti poslovanja neće biti tako izdašni, neće biti tako bogati, neće tako biti ekstra profitom obilježeni kao što su bili prije. Prema tome, postavlja se pitanje što je s tim, dakle, vi narušavate temeljnu ekonomsku logiku zbog toga. Koliko je to održivo, ja mislim da to na srednji i dugi rok nije održivo. Jer treba postaviti priču, to je lako reći, ali teško učiniti, dakle, treba postaviti priču da vi imate na globalnoj razini, globalni poredak, dakle, stvarno demokratske zemlje, zemlje koje propagiraju mir, stabilnost, sigurnost i tako dalje, što sad sve ne. I onda da se u tim uvjetima stvarno natječete na tom nekom globaliziranom tržištu. To je idealistička slika, ne samo idealna, idealistička slika. Ali dakle, ja ne vidim drugi put. Opet se vraćam na turizam u Hrvatskoj. Mi moramo razvijeti turizam, rekao sam. Mi imamo komparativne prednosti za razvoj turizma u odnosu na naše okruženje. I u pogledu znanja, tradicije, resursa, prirodnih, dakle more, planine, što sve, hvala Bogu. Prema tome, dakle, moramo to razvijeti. Ali, znači, konkurencija. Nama odgovara, samo kad gledate taj sektor, dakle, odgovara mir, stabilnost, sigurnost, predvidljivost, i tako dalje, jer jedino tako možete turizam da razvijete. Ako pukne samo lovačka puška u blizini granice... Znači da smo ipak preovisni od turizma. Pa naravno, pa to je zemlje koje su turistički lideri u svijetu. U strukturi BDP-a ne prelaze 5-6%, a mi smo ušli na 20%. Da. Jer to samo pokazuje, dakle, kako su loše druge strane, dakle, drugi sektori. Nije za to u tom smislu kriv turizam, nego je kriva, naravno, ekonomska politika koja je dovela do toga i ovu neku priču kako nama nije važno da proizvodimo, nije važno ko je vlasnik, važno je, što bi rekao Deng Xiaoping, da mačka lovi miša bez obzira da li je crna ili bijela. Ali u vlasništvu bankarskog sustava koji smo prodali, dakle, strancima, pokazuje da je itekako važno tko je vlasnik. Jer logično je da strani vlasnik, to nije opet sada nekakav marksizam, neomarksizam, ne znam što sve ne, žal za nečem čim diktaturom proletarijata ili takve gluposti. No jednostavno, dakle, je logično da vlasnik Zagrebačke banke, Privredne banke će financirati prije svega proizvodnju u svojoj matičnoj zemlji, a ne u Hrvatskoj, i raditi konkurenciju u svojoj matičnoj zemlji. On će financirati vas i mene da lakše kupimo automobil, njemački, francuski, italijanski. Ali da radimo proizvodnju koja će konkurirati nekome, tamo naravno da to neće raditi. Prema tome, znači, to nije, a mi smo imali tu, što bi rekao Lenin, bolest, dakle, dječju bolest ljevičarstva, koja je isto, mislim, to naravno, da se u drugom smjeru, pa to nije važno, pa mislim, važno je to, ma kako, ili ne znam, u proizvodnji hrane, to su u energetskoj politici, to su strateške grane. Prema tome, znači, ako to prepustite, ne strancima jer su stranci babe roge, pa mislim da su ovakvi pa su kriminalci, ne, nego naprosto to je pitanje, dakle, ekonomskih interesa i u konačnici nacionalnih interesa. Dakle, da ja uopće ne prodajem sad tu nikakvu lažnu domoljublje, nego naprosto nacionalnih interesa. Jer mi živimo u vrijedu nacionalnih država, znači i nacionalnih ekonomija. Dakle, to su glavni akteri u međunarodnom prostoru, nikakve međunarodne organizacije.
A mi smo prepustili. Ali znači, ako prepustite to, ako to zanemarite, ako to ispustite iz vida, ako to prepustite nekoj stihiji... Kad smo banke dali 95%, davali, mi smo prepustili. Pa naravno. Kad smo uveli trgovačke lance bez nekakvih dogovaranja, uvjeta, ne znam, da se 50% proizvoda domaćih stavlja na police, već smo tu bili gubitnici. Pa ja ću vam reći, sada također mi pada to na pamet kad to spomenete. Dakle, Hrvatska je kao jedna sljednica bivše Jugoslavije. Dakle, kad se raspravljalo o ulasku Hrvatske u Svjetsku trgovinsku organizaciju, WTO, onda smo mi kao sljednica Jugoslavije, koja je bila zemlja utemeljiteljica Međunarodne trgovinske organizacije, odnosno GATT-a, jer, kažem, trebao je biti taj ITO, International Trade Organization, nije, Amerikanci nisu verificirali tu takozvanu Havansku povelju, dakle, odustali su toga i onda je umjesto toga kao privremeno rješenje bilo opći sporazum o carinama i trgovini, pa je to sve bilo do 1995. Dakle, od 1947. do 1995. je bio GATT. Ali dobro, znači, kad se raspravljalo o ulazu, jer svaka zemlja pregovara o uvjetima ulaska, onda smo mi, kao sljednica bivše Jugoslavije, koja je, ponavljam, bila zemlja utemeljiteljica GATT-a, imali povlašten položaj za ulazak u Svjetsku trgovinsku organizaciju, ali ga nismo iskoristili. Nismo, da. Treba ipak znati nešto. Da, profesore, Europska unija, središnja tema, zelena tranzicija. O čemu mi ovdje zapravo govorimo? O razvojnoj nekakvoj ekonomskom razvojnom projektu ili političkom zapravo prisili političkoj? Europska unija je moja omiljena tema. Na njoj sam u Njemačkoj magistrirao i u Hrvatskoj doktorirao. Pa, rekao bi Ćiro Blažević, pokojni, umišljam si da nešto o tome znam. To je dakle stvarno vrlo teško, odnosno za mene jedna od omiljenih tema, ali istodobno vrlo teško za odgovoriti na ovo vrlo jednostavno, jasno jednostavno vaše pitanje. Zašto? Pokušat ću reći u rečenici dvije koliko je to moguće. Dakle, zbog toga što je naravno Evropska unija, to je mirovni projekt i tako dalje, išao je preko takozvane, dakle, integracije onih sektora, onih politika, onih grana koji su najmanje problematične. Pa zato vi imamo u Rimskom ugovoru, imate, dakle, zajedničku poljoprivrednu politiku kao sektorsku politiku. Dakle, to je loše stojimo. Užasno stojimo. To je 1957. godina, pobogu, dakle, kad je to već, imate već tada to. No dobro. Znači, to je taj projekt. U međuvremenu se ona razvijala kako se razvijala, produbljivala, širila i sada da ne ulazim u to, ali ona ima, rekao bih, sudbinski naprosto jedan deficit, ja ga zovem konstrukcijski deficit, a to je, dakle, što je ta Evropska unija po sebi. Dakle, vi sad kada biste mene pitali, budite ljubazni, definirajte mi što je Evropska unija, ja bih rekao, oprostite, ja mogu reći što nije. Ali što je, teško bi mi to bilo za reći, ja to onda izbjegavam odgovor pa kažem čudnovati kljunaš. Dakle, morate razumjeti iz teorije integracije. Ona nije međunarodna organizacija, ona nije država, ona i tako dalje, i tako dalje. I sad da ne ulazimo, ili barem sad ne ulazimo dublje u tu priču. Biće prilike. Da. I sad pogledajte, koji su gradivni elementi Evropske unije? Nacionalne države. Da. Nacionalne države bi trebale stvoriti nešto, radno ću to reći, kao radnu hipotezu, nešto što će se zvati Sjedinjene države Europe. Dakle, politička integracija Europe. To je neka sui generis tvorba. Drugim riječima, trebate od nacionalnih država stvoriti, uvjetno rečeno pod navodnicima, nacionalnu državu, ali sada evropsku nacionalnu državu. To je nemoguća misija. Nikad u povijesti ljudskog roda se to nije dogodilo. Usporedba sa Sjedinjenim Američkim Državama potpuno izlišna, nevažeća. Jer tamo stvaranje Sjedinjenih država Amerike, melting pot i sve ostalo, je, dakle, konstitutivni elementi nisu nacionalne države. A ovdje imate nacionalnu državu. Kako preko okvira nacionalne države stvoriti nekakvu evropsku integraciju? I to je temeljni problem Evropske unije. Koji se onda prelama. Aha, ne možemo se dogovoriti oko ovoga ili oko onoga. O naoružanju ne može. O sankcijama u Ukrajini može ili ne može. Oko, elementa jedinstvenog tržišta može ili ne može. Oko, i ne znam čega sve ne. Znači, pa onda iskače ova država ili iskače ova država. I to je potpuno legitimno, znate, jer svaka država je i ušla u Evropsku uniju računajući kako će maksimizirati razinu blagostanja, svih drugih pogodnosti svoje nacionalne ekonomije i svoje nacionalne države. Jer u tom smislu je to potpuno legitimno. Ali to je taj kamen spoticanja, to je glavni problem. I sad kada imate još k tome da se priča o Europskoj uniji svodi, kako ja to volim reći, na upravni problem, to je potpuno promašena priča.
Pa mislim, ajmo još više napraviti, u više područja glasati, dakle, većinom, relativno većinom, apsolutno većinom, a ne konsenzusom. Pa ne rješava se problem. Evo, ovo je oko zamrzavanja i korištenja zamrznute ruske imovine. To sam vas htjela baš pitati. Što je sada? Dakle, koristi se članak 122 ugovora o Europskoj uniji koji omogućuje... Pazite, da bude još veći paradoks, on je zasnovan na ugovoru. Kada u posebno izuzetno teškim okolnostima, sad to pitanje što je, koje i kako je, ali rat je definitivno valjda jedna od takvih situacija, Europska unija može glasati, dakle, većinom, a ne konsensusom, kao što je obavezno u ovom Europskom vijeću. Znači, ali to su izuzetne situacije, ali to ne rješava problem. Vi ne možete svesti problem europske konstitucije, pitanje dubine političke integracije, Europe jednoga glasa, ako hoćete, ili Europe u singularu, a ne u pluralu, sad je 27 njih, u singularu, dakle, postane jedan unitarni akter kako bi postala globalni igrač. To ne možete riješiti upravnim problemom, upravnim sporom. Prema tome, pitanje bi se moramo vratiti, kad kažem mislim mi u Europi, se moramo vratiti na neke početne postavke. I vidite, dakle, što mi uopće možemo na tom planu napraviti. Dakle, koliko se može postići veća razina političke integracije, koliko se može politički produbiti u odnosu na ovo postojeće stanje. Jer inače ovako idemo poput rasutog tereta. Vidite gdje se Europa našla. Europa je nekada bila predvodnica u svemu, u tehnologiji, u znanju. Meni pada na pamet sada, dozvolite da još to kažem, Oppenheimer je čuveni film, vjerojatno je većina gledatelja sve to gledala, i ako se sjetite tamo one priče, dakle, gdje se njemu preporučuje da ide studirati Oppenheimer? U Göttingen, to je Njemačka današnja. Zašto? U Göttingenu u to vrijeme imate, na sveučilištu u Göttingenu imate 47 Nobelovaca. Halo? A gdje smo? Nobelova nagrada za ekonomiju u 2025. trojici autora je dodijeljena prije svega zato, dakle, kako kreirati kvalitetan i održiv rast. I kako? To je razrađeno u detalje, što bi se rekla, u stvari stara Schumpeterova ideja. Josef Schumpeter je, usput bude rečeno, Evropljanin, iako je radio u Americi. Dakle, to je takozvana kreativna destrukcija. Dakle, gdje ćete vi manje dobra tehnološka rješenja, inovacije, patenti, dakle, zamjenjivati, dakle, kreativna destrukcija, zamjenjivati novim tehnologijama, novim znanjima, umjetnom inteligencijom ili ne znam čemu. Na tome se gradi konkurentnost. To je ono što stvara dodanu vrijednost, to je ono što povećava bruto dodanu vrijednost. A ne ove smicalice o uvođenju poreza, odnosno carine od 3 eura na pakete manje od 150 eura. Ok, ja mogu razumjeti, tu ima neki značaj da se utječe, dakle, da se pošalje prije svega poruka Kine, ne tako, ne možete i tako dalje i tako dalje. Ali dakle, to su temeljni problemi Europske unije. Prema tome, problem Europske konstitucije i dalje, po mom sudu, prije svega, iznad svega politički. A onda ovo drugo bi se puno lakše dogovaralo. Jedan od glavnih argumenata izvještaja, dakle, o europskoj konkurenciji, da se mora puno čvršće i jašće stvoriti i povezati jedinstveno tržište. Jer jedinstveno tržište u okviru takozvane teorije jurisdikcijske integracije pokazuje kako jedinstveno tržište je preduvjet za stvaranje nacionalne države. Govori se o nacionalnim državama. A kad to sad prenesete u kontekst Europske unije, to bi značilo da je jedinstveno tržište Europske unije jedan od ključnih pretpostavki da možemo uopće razmišljati ili maštati o nečemu što bi se moglo zvati Sjedinjene države Europe. Naravno, to će me sad odmah napasti kao mislim tu, ne, ali jedino po tom pretpostavkom, po mom skromnom sudu, se može zrcaliti i reflektirati sva punina nacionalne države i nacionalnog interesa. Evo, prvi put čujem da neko ovako objasni na izvrstan način. Hvala vam zaista na tome. Recite mi, može li zapravo Europa na toj agendi zelene ekonomije kompenzirati prekid korištenja ruskih energenata i biti konkurentna zapravo
SAD-u i Kinu, ali imajući u vidu da se vidi taj očiti odljev kapitala upravo u Kinu i Indiju, koja i dalje koristi ruske energiju i ima jeftinu radnu snagu. Da. Zelena agenda, problem klime, klimatskih promjena, prijetnja, dakle svim tim stvarima, ja mislim da je to ozbiljno. Može, neki će reći da se to prenapuhava zbog drugih razloga, naravno tehnologije, pa onda lobističkih grupa, mi razvijemo tu tehnologiju, prodajemo električne automobile, pa prodajemo struju proizvedenu od vjetra, od sunca itd. A ne znamo gdje ćemo, kako sa skladištenjem, kako sa baterijama i tako da sad ne ulazimo u tu priču, ali definitivno to je globalni problem. I problem tog globalnog problema je upravo u tome što ga biste morali moći rješavati globalno, a ne on se rješava nacionalno ili u ovom slučaju na razini Europske unije. Tu također rješenja nema. Vi ne možete zapriječiti, dakle, zagađeni zrak da dođe u Europu koja je potpuno zelena, ali će doći iz Kine ili iz Amerike koja još uvijek radi sa fosilnim gorivima. Prema tome, dakle, ta priča zelene agende ima, naravno, svoje opravdanje, ima svoju logiku, ima svoj racio, ali prenapuhavanje toga je dovelo Europu između ostaloga u situaciju u kojoj se nalazi. Ona je bila do jučer ovisna o jeftinim energentima iz Rusije, znači na nafti i plinu nismo se baš bavili puno vjetrom i suncem. Njemačka i kancelarka Merkel koja je glavni krivac za takvu strategiju ili kvazi strategiju Europske unije je dakle zabranila, odnosno njezina vlada je polako ukidala atomske centrale, dakle iz atomskih elektrana, doveli su i našli smo u situaciju u kojoj smo se našli. To je u ovom trenutku tehnološki još neizvjesno. To je u ovom trenutku financijski nejasno što će se događati, koliko je to skupo. Mi to već u ekonomskoj teoriji zovemo zelena inflacija. Zbog toga, pri čemu opet glavni konkurenti, Kina, Sjedinjene Američke Države i sada nabrajam dalje, zadržavaju staru tehnologiju, u velikoj mjeri zadržavaju staru tehnologiju. Postaju konkurentniji od vas, zagađuju više od vas, pa zagađuju i vas koliko god ste vi zeleni ili pokušavate biti zeleni. Tako da je to vrlo dvojbena, neću reći strategija, međutim da je to isto ovako na horuk sistem, dakle da to nije do kraja promišljeno i zaokružena čitava priča, pri čemu dakle ja barem osobno dakle ne bih nikada zagovarao nešto protiv, dakle protiv čišćeg zraka, rijeka, jezera i tako dalje, to je jasno, nitko razuman, ali da li je to baš put kojim je sada Europa išla s obzirom na cijeli kontekst, okruženje i ove globalne odnose, pa ako hoćete naravno i geopolitičke, mislim da to baš i nije u tom smislu izgledna strategija. Da, ponekad to izgleda kao sad ćemo nabacati, ne znam, brdo pojmova nekak i nešto malo raditi i tu sve staje. A to, dakle, ne može se to. Što izaziva zapravo i nepovjerenje prema Europskoj uniji. No dobro, Hrvatska godinama isto tako povlači respektabilna sredstva iz EU fondova, koje u pravilu ulaže u infrastrukturne projekte, koje ćemo zapravo sutra morati održavati iz vlastitih sredstava, prihoda. Jesmo li mi zapravo ekonomski optimalno ulagali, odnosno ulažemo li novac koji doista oplođuje i stvara nove prihode? Ne, nažalost ne, dakle, ili barem ne u dovoljnoj mjeri. Već sam se dotaknuo toga, je barem jednim dijelom, rekavši kako je, dakle, kad gledate strukturu BDP-a, svakog BDP-a, bilo koje zemlje, ali dakle, da vidite što kod nas dominira. To je prije svega potrošnja, znači osobna potrošnja kućanstva, koja je onda dodatno stvar komplicirana, što sam rekao, da ne ponavljam ponovno, koja je uvozno ovisna. Pa onda, dakle, pumpate razvoj nekoga drugoga, a ne svoje vlastiti razvoj. Tako da i Hrvatska se nalazi u jednoj situaciji koja je ovako lapidarno ponekad formulirana. Dakle, mi imamo rast, ali nemamo razvoj. I to je problem, jer rast i razvoj su dvije različite kategorije. Možete imati rast, da nemate razvoj, jel? I da nemate rasta, da imate razvoj. Prema tome, sve te kombinacije su moguće, dakle, mi nemamo razvoj, što znači da mi ne mijenjamo strukturu svoga gospodarstva i iz nje derivirane ekonomske, odnosno javne politike. I sad kada vi pogledate
neki politički konsenzus u Hrvatskoj. Onda vidite dakle, da su političke elite zadovoljne, dakle, mislim, vi možete ići na izbore, ide se na izbore više stranači i tako dalje, bez obzira kako su pravila igre postavljena, o tom potom, da praktično se ne može ništa promijeniti. Imate ekonomske elite koje su također zadovoljne išao je proces privatizacije, ono što je stvoreno, dakle ti veliki transferi imovine su išli iz države, jer se prvo trebalo nacionalizirati kako bi država mogla prodavati u privatne, pri čemu je već druga generacija, dakle, tih ljudi, znači prenijela tu svoju imovinu na kako se to ružno kaže, svoju zlatnu mladež, a da je pri tome to išlo po zakonu o nasljeđivanju, dakle nema poreza. A to je riječ o kapitalnoj dobiti. To bi dakle išlo puno drugim, dakle ogromno, ima se ogroman prenos imovine bez ikakvih efekata za proračun, koji bi onda omogućilo bolje punjenje proračuna i recimo manju stopu PDV-a, na primjer. Dakle, sve je to otišlo mimo toga. Tako da su, znači, Hrvatska je u tom pogledu ima, po mom sudu, problem sa, kako bih rekao, novim razvojnim modelom. Meni se čini da političke elite ove zemlje nisu uopće na tom tragu. Dakle, da uopće razmišljaju o novom razvojnom modelu, jer očito doživljavaju kao nešto što je optimalno. Može misliti da će im to Europska unija riješiti? Ne može to riješiti ni Europska unija, jer problem razvoja jedne zemlje je na njezinim elitama, znate, ali... Mislim, hoću reći tolika oslonjenost. To ne može. Dakle, jer pitanje razvoja ove zemlje je u našim rukama. Možda je to nažalost tako, ali je tako. Tako da u tom smislu ne treba se nadati ničemu sa strane. On može pripomoći, može biti sklon, može biti suradnik, može biti partner, može biti financijske podrške u smislu fondova i tako dalje. Ali dakle, koja će biti razvojna, koji je novi razvojni kanon, da jednostavno tako kažem. Dakle, ja ga u Hrvatskoj ne vidim. A čini mi se da ga ni političke elite uopće ne percipiraju kao problem novog razvojnog kanona. Ako toga nema razvoja ove zemlje. S tim da samo onako na razini fusnote donem, ja osobno ne priznajem ni ekonomske ni političke elite, iako im svjedočim, ja priznajem jedinu elitu znanja. A s obzirom da to nije na visokoj cijeni, dakle, nama se događaju ovakve stvari koje nam se događaju. Tako da imate s jedne strane, dakle, neku ekonomsku politiku, imate inflaciju, pa onda to, pa imate ovo, i onda imate, dakle, stav da se inflacija između ostaloga treba boriti, dakle, zamrzavanjem proizvoda, rezultati vidite kakve su, do onoga što je već na razini dobroga vica ili lošega vica, ali to da treba peći kiflice ili ne znam što sve, kako bi se riješio problem inflacije. Strašno. Strašno, da. Radna snaga, uvoz radne snage, da li je ekonomski dugoročno održivo? Čujte, uvoz radne snage, dakle, Hrvatska ima demografski deficit, ima demokratski deficit, ima demografski deficit, ima poduzetnički, ima upravljački, puno tih deficita ima po mom sudu. Tehnološki. Znači, u ovom segmentu, dakle u segmentu radne snage, što se dogodilo? S jedne strane, dakle, prevelik broj ljudi relativno obrazovanih ili obrazovanijih od prosjeka u Hrvatskoj, u naponu svoje snage, stvaralačke, kreativne, reproduktivne, otišao van. Dakle, mi smo izgubili negdje otprilike 400.000, znači 10% stanovnika od ovoga između ova zadnja dva popisa stanovništva. I to je veliki, ogromni gubitak u svakom smislu, dakle u smislu produkcije, u smislu proizvodnje, u smislu kreacije, inovacije, tehnoloških iskoraka do naravno ove populacijske, dakle, strane. Krivaca je jako puno po mom sudu. S obzirom na strukturu hrvatskog gospodarstva, jasno je, dakle, ili bilo za očekivati da ćemo mi morati uvoziti sve više i više radne snage. Ali, tu sad ima jedan veliki ali. Taj veliki ali zato što je to radna snaga koja je u pravilu nekvalificirana, što znači da stvara manju dodanu vrijednost. I to nije nikakva diskriminacija, nego jednostavno to je činjenica. Ali istodobno, znate, glavni krivac je Hrvatska, također hrvatsko gospodarstvo, koje u svojoj strukturi ni ne treba 1000 ili 5000 inženjera. Nego treba radnika na građevini, u turizmu, u hoteljerstvu, dakle konobare, kuhare, čistačice i to pomoćno osoblje, dakle ljudi koji na ovim platformama dostavljaju hranu i tako dalje i tako dalje. I to naravno, ja ne govorim ni o časnosti tih poslova, ni o bilo čemu drugome, nego samo hoću reći, znači, to je nešto što, to je nešto što s aspekta razvoja Hrvatske nije relevantan faktor, znate?
Mi možemo sad reći, ali kod nas nikada manje nije bilo nezaposlenih i nikada više zaposlenih. To je činjenica i hvala Bogu da je tako. Ali kad pogledate tu strukturu, onda vidite da mi, kako bih rekao, mi bojamo fasadu. Ona je sad bolja, ljepša, osvježena je, ali zidovi su ostali nakon truli kakvi su bili. Dakle, samo smo ih prekrili. Prema tome, to je sada pitanje onda održivosti mirovinskog sustava, zdravstvenog sustava i tako dalje. Pored toga i, kako bih rekao, opasnosti u pitanju, dakle, integracije tih ljudi u novu sredinu, kulturu, način života i tako dalje. Prema tome, znači, složena je priča, a istodobno, dakle, ne rješava glavne probleme koje bismo, mi da uvozimo visoko kvalificiranu radnu snagu koja će tu ostati, koja će tu kreirati, koja će tu pandirati, koja će postati državljani nove zemlje i tako dalje, to bi onda bilo sa razvojnog aspekta, to bi bio novi razvojni kanon ili dio novog razvojnog kanona. A da ne kažem što je isto također legitimno se postaviti za pitanje. Znate, mislim, u Hrvatskoj najvećim dijelom javno obrazovanje, dakle, besplatno školovanje, stvarno je besplatno školovanje. Znate, ja sam sa sveučilišta i znam što govorim. I kad izgubite godinu, to što vi morate platiti takozvanu školarinu, to naprosto nije školarina. U smislu, dakle, to je ipak javno financiranje. Znate, i onda to isto može jako ružno zazvučati, ali oprostite, molim vas, porezni obveznici ove zemlje školuju nekoga od prvog razreda osnovne škole reći ću, do diplome, dakle, da ne idem na doktorat. To je 8 godina ovog, 4 ovoga, to je 12 i 5 ovog, to je 17. Ako nije reč o medicini koji traje još i duže. 17 godina. Znate koja je to investicija? Investicija koja traje najmanje 17 godina. Koji je to novac? I koja je onda to razina kvalificiranosti te radne snage? I onda on odlazi van. Dakle, vi najproduktivnije, najškolovanije, najkreativnije svoje ljude puštate. Nisam ja za to, ne mi zabranite, mislim da ih zatvorimo, ne. Ali dakle, odlaze van. Zašto? Zato što ovdje, iz mnogih razloga, dakle, ne vide perspektivu. Dakle, ne vide tu mogućnost razvoja ove zemlje koja će onda imati drugačije postavljeno pravosuđe, u smislu efikasnosti, dakle, višu razinu jednakosti, višu razinu pravednosti, višu razinu jednakosti u dostupnosti. I to je tuga, zapravo. Zdravstvenim uslugama i ne znam čemu sve ne. I dakle, kaže, ne, mi ne želimo živjeti u takvoj zemlji. Idemo dalje. Dakle, ne samo zbog dohodaka, znate? Ne, najmanje zbog dohodaka. Najmanje zbog dohodaka, jer veliki dio ljudi, bračnih parova sa malom djecom, koji su oboje fakultetski obrazovani, koji čak oboje imaju posao u Hrvatskoj, odlaze van. I to je onda problem. Jer, da kažem, dakle, i to je sad vidite kako je u tom kontekstu, u kontekstu ovoga pitanja, izgleda ova priča o novom razvojnom kanonu. Znači, mi ponavljamo stalno jednu BDP je porastao 3%, hvala Bogu da je porastao, plaće, mirovine su porastao, mislim, čekajte, ali 2/3 radnika koji su zaposleni primaju ispod prosječne mirovine. Čekaj, mislim, o čem pričamo? Kad pogledate medijane, i sad da ne ulazimo u to, znači, ja mogu i to razumjeti, znate, da oni koji su na vlasti, bez obzira koji su, i koja je koalicija na vlasti, prikazuju, izlaze na tržište s onim što imaju i pokušavaju uljepšati tu sliku boreći se na tom tržištu, političkom tržištu za nove mandate. Potpuno legitimno. Ali bi zato znanost barem morala biti takva, će pokušati objektivizirati priču, ne da bi kritizirala, ne da bi pametovala, što bi se onako kolokvijalno reklo, nego naprosto da bi pokazala razvojne alternative, razvojne modele koje bi bili naravno u tom smislu autohtoni Hrvatske, koje bi odgovaralo. Oni su uvučeni u neke mišje rupe, evo tako da to kažem, da. Recite mi, molim se, spomenuli ste to već vezano za trenutna europska ulaganja u obranu i vojnu industriju. Hrvatska je uložila 2 milijarde eura zajma za kupnju opreme i oružja, od čega će zapravo nacionalna ekonomija imati vrlo sporednu korist. Jesmo li zakasnili u osmišljavanju tog sektora i strategije, pogotovo u odnosu na, recimo, Mađarsku i neke druge države EU? Da. Uz ogradu da nisam stručnjak u tom području i da u tom smislu ne pratim to detaljno, znate, i u smislu literature, analize ili vlastitih analiza, tako uz tu ogradu, meni se čini da jesmo, da smo kasnili. Dakle, da je naprosto taj segment bio nešto zaposlenen
pretpostavljam, dakle ne tvrdim, pretpostavljam nekom lakoćom uvjerenja kako smo sada u Europskoj uniji, kako smo članica NATO-a, pa smo onda puno sigurniji nego što smo bili prije. I to također po mom skromnom sudu stoji, ali to ne znači da smo trebali zanemariti i taj segment, dakle i tu proizvodnju. Međutim, nažalost, mi smo puno toga zanemarili i kad je reč o proizvodnji, ne samo u ovom obrambenom sektoru, smo to napravili. Naprosto, što bi rekli Dalmatinci, potaracali smo to. Pogledajte samo kao primjer najnoviji, jedan od najnovijih izvješća, što je Brodarski institut. Dakle, mi smo Brodarski institut zatvorili, prodat ćemo ga i tu će vjerojatno neki nebodar, stambeno-poslovni objekt, katastrofa. Ali zašto je to posebno velika katastrofa? Zato što ste vi uništili, zatrli znanje. A Brodarski institut je bio osnovica znanja, dakle bio je centar znanja, izvrsnosti u evropskim i svjetskim mjerilima i kriterijima, jer ne smijemo zaboraviti da je Hrvatska, bivša Jugoslavija, ali Hrvatska je i u bivšoj Jugoslaviji u tom smislu više nego bila dominantna, bila među 3 najrazvijenije, najkonkurentnije brodarske industrije u svijetu. Japan, Južna Koreja i tadašnja Jugoslavija, kažem Hrvatska, to najveći dio brodogradilišta je bio u Hrvatskoj. Mi smo imali znanje. Ovaj narod naprosto zna što je more, što znači navigavati, što znači ploviti i što znači graditi brodove od prvih ovih kad smo došli tu navodno u 7. stoljeću pa do dana današnjeg. Mi smo to potpuno to pokazuje, po mom sudu, dakle da mi ne percipiramo ili politička elita u zemlji ne percipira da je znanje razvojni faktor broj 1, siva kora velikoga mozga. Dakle, intelektualni potencijal. I na kraju krajeva, da kažem i to, mi u tome smo jedino pravo konkurentni u svijetu. Zašto? Jer sva znanja o tome govore da se znanje, da se inteligencija, dakle, kako ja kažem, siva kora velikog mozga, jedino je resurs na svijetu koji je raspoređen po Gaussovoj krivulji. Što znači da najveći broj se nalazi u tom nekom rasponu od 70%. Dakle, tu su, drugim riječima rečeno, da pojednostavim. Na 1 milijun stanovnika u Hrvatskoj, u Sjedinjenim Američkim Državama i u Kini rađa se približno isti broj genijalnih umova, nadprosječno inteligentnih, prosječnih, ispodprosječnih i da nabrajam dalje. Znači, to je potencijal koji možete konkurirati. Znanje. Ulaganje u znanje. Ali dakle, to je onda znanje, pa onda ekonomija znanja, pa kvaliteta socijalnog kapitala i tako dalje. Ali to sve ide u priču o novom razvojnom kanonu, po mom sudu. Međutim, ovdje ja to, nažalost, ne vidim. Evo, profesore, za kraj zapravo nešto i o tom znanju, na šta se zapravo, šta građani mogu očekivati u toj ekonomskoj budućnosti, recimo sljedećih 5 do 10 godina, na šta bi se trebali fokusirati? Je li to zapravo obrazovanje, fleksibilnost, financijska pismenost, mobilnost ili ne znam ja šta? Da, i onda budu otporniji, hoću reći, na sva ova globalna. Puno bi se toga dalo nabrojati, između ostalog i sami ste u pitanju nabrojali, sve to što ste nabrojali ja bi isto nabrojao i to potpisujem. Ali ono što bih za kraj našeg razgovora u kontekstu ovoga pitanja želio barem dotaknuti samo. Dakle, ja držim da je pitanje ekonomije, odnosno makroekonomske politike u Hrvatskoj i nije toliko još problematično. U smislu, dakle, neefikasnosti, a da ne kažem neznanje. Mi imamo znanje. Znate, čitamo mi istu literaturu. Mi ovdje i oni u Washingtonu. Ili u ne znam već gdje. Ali ono što bih htio, kažem, to posebno naglasiti, dakle, ja mislim da tu nije toliki problem koliko je problem u nečemu što se zove institucionalni dizajn u ovoj zemlji. Što se zove, još jednostavnije rečeno, politika u ovoj zemlji. Navešću vam i tu onda dolazi po mom sudu, dakle, do suboptimalnih rješenja. Gdje onda i makroekonomske politike, da li monetarne, da li fiskalna, da li neke druge politike dohodaka, industrijska politika, ne postižu optimalne rezultate, ne postižu suboptimalne. Zbog tog iskrivljenja, zbog tih distorzija ili zbog tih negativnih eksternalija. Navešću jedan banal, i mi bismo to morali mijenjati, dakle, od lokalnog, regionalnog ustroja do političkog, do izbornog zakonodavstva, izbornog sustava ove zemlje. Navešću jedan samo primjer, opet uz ogledu, dakle, ja jesam politekonomista, ali dakle, ne bavim se izbornim sustavima, nešto znam o tome, ali ok, ima puno kolega i
fakultetu političke znanosti koji o tome znaju puno više i puno detaljnije. Tu ste specifični jer danas svi sve znaju. Ne. Ali dakle nešto ipak znam. Dakle, vi imate politički sustav koji je naravno parlamentarna demokracija. I kod nas su centri moći u rukama vlade, odnosno premijera, ministara i tako dalje, da sad dalje ne nabrajam. Vi imate, navešću, dakle, jedan od najbanalnijih mogućih primjera, koji u tom smislu nije toliko ni krucijalan, ali je ilustrativan. Dakle, mi ograničavamo mandat samo predsjednika države. On može biti 2 mandata. Svi drugi mogu biti doživotno. Idu formalni izbori, nije sporno. Znači, vi čak što više možete biti istodobno i zastupnik u Saboru i gradonačelnik nekog grada ili župan. To su ljudi posebno kova. Koliko ja znam iz povijesti, iz literature, to je vrijedila, ta atribucija je vrijedila za komuniste. Oni su dalje vidjeli od svih drugih i bili su ljudi posebnog kova koji su mogli izdržati i napraviti ono što drugi niko nije mogao napraviti. Ja se posljedno pitanje kako je to moguće. Ja sam samo skromni sveučilišni profesor i da sad još imam neki mandat, mislim, bila bi mi muka. A radim 10 sati dnevno i dan danas. Prema tome, znači, tu ograničavate sami. Sad pogledajte koja je to apsurdna situacija. Imate problem sa korupcijom, imate problem sa klijentelizmom, imate problem i tako dalje. Gdje je moć koncentrirana? U ovim centrima o kojim govorim. Ali tu nema ograničenja. Tamo gdje moći nema, u suštini je nema, to ste ograničili. Što ste napravili? Napravili ste karikaturu. Jer logično je da se u Americi ograničava mandat predsjednika. Ili u Francuskoj mandat predsjednika. Jer je ovo u Americi predsjednički sustav, a u Francuskoj je polupredsjednički. Znači, koncentracija moći, izvršne moći je u rukama predsjednika i jednoga i drugoga. I onda njega kao najveći izvor moći ograničavate na 2 mandata. Da li na 5 godina, nekad je bilo u Francuskoj 7, nije sada bitno, u Americi 4 godine, ali ga ograničavate. Ne, mi ovdje ovo neograničeno imamo, i stvorili smo naprosto jednu oligarhijsku strukturu koja nema baš puno doticaja sa svima nama, drugima koji dakle ne pripadamo toj oligarhijskoj. Njih ne muči ni gužva u gradu Zagrebu, oni prolaze pod rotirkama. Imaju solidna primanja, imaju sve, do paradoksa da nikoga ne prozivam, dakle da možete biti i uhićeni i onda možete aktivirati 6+6. Dakle, to je naprosto karikaturalno, da ne kažem tragično više zvuči. Dakle, imate i sad u jednom takvom sustavu koji čak izborne jedinice nema po županijama. Mi nemamo 20 izbornih jedinica plus grad Zagreb, nego imamo, kao što znate, 10, odnosno dijaspora posebno i manjine posebno. Znači, zbog čega postoje jedna županija? Vi imate situaciju gdje su načelnici općina, dakle, imaju ugledano u 1000 eura primanja više nego što imaju stanovnika. Imate 4000 eura plaću i imate 200 stanovnika u općini. Imate veću plaću od redovitog sveučilišnog profesora u trajnom zvanju. Dakle, neke smo lončići pobrkali. Ali sad, zašto govorim to? Govorim to zbog toga jer ukoliko to ne budemo percipirali kao jedan od ključnih problema s kojima se moramo suočiti i napraviti puno propusniji i sa višem razinom demokratskog legitimiteta u sustavu, te kočnice nećemo moći rješavati. Prema tome, mislim, što ćete raditi ako kažete ovo što smo rekli prije, pa dobro, mislim, proračun se puni 60% iz PDV-a, pa to je dobro. Pa to nije dobro. Zašto nije dobro? Zbog toga jer to izaziva dodatnu razinu nejednakosti u društvu, jer to relativno siromašniji plaćaju relativno više. Znači, i tako dalje. Znači, ne možete tim parcijalnim mjerama koje treba raditi, nije uopće sporno, dakle, ne možete po mom sudu bitno poboljšati sustav, odnosno, evo, po 3. puta, valjda, dosadno govorim, dakle, napraviti novi razvojni kanun koji bi omogućio onda višu razinu produktivnosti, konkurentnosti, funkcionalnosti sustava, ravnopravnosti, jednakosti, puno više razinu, naravno, ne isključujući sve razlike između nas ljudi. Meni se, profesore, čini da za sve to što ste vi nabrojali treba veća razina svijesti. A onda treba moralna komponenta, a onda ona što najviše nedostaje, to je duhovna. Evo, nadam se da ćete se složiti. Da. Hvala vam puno na gostovanju, bili ste iscrpni, zanimljivi. Ja vjerujem da ćemo imati priliku i da se fokusiramo samo na jedan segment, evo, na Europsku uniju. Na koncu u njoj smo, ovisimo, daje nam niz smjernica i svega i svačega, pa bilo bi lijepo da se i o tome porazgovara. Stojim vam na raspolaganju. Hvala i vama, dragi gledatelji. Vidimo se u sljedećoj emisiji. Lijep pozdrav i svako dobro.